сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 좋은 주일 아침입니다. За бүгдээрэнд нь эзний өдрийн өглөөний мэнд хүргье. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бялхан дүүрэн байдаг бурхан минь танд талархаж байна. 세상의 많은 사람들 중에서 저희를 먼저 구원해 주시고 Эзэн та дэлхийн ертөнцийн тэр олон хүмүүсийн дундаас биднийг түрүүлэн аварч өгөөд 연약하고 부족한 저희들을 주님의 몸된 교회 안으로 인도해 주심을 감사드립니다. бас хул дорой алдаа дутагдал их гаргадаг бид бүхнийг өөрийн бий болсон чуулган руу удирцсан талархлаа. 남은 삶을 세상의 헛된 것을 바라보지 않게 해주시고 бид бүхний үлдсэн амьдрал хий хоосон зүйлсийг харахгүй байхад та туслаарай. 영원한 것을 바라보며 살게 하심 감사드립니다. зөвхөн мөнхийн зүйлийг харуулan амьдруулж байгаад тань талархаж байна. 주님의 크신 사랑과 은혜 깊이 생각하는 저희들이 되도록 인도하시고 Эзэн таны агуу хайр болон нэгүслийг илүү гүн гүнзгий бодож тунгаагаад амьдрч чадхад та туслаарай. 감사함으로 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. бас илүү талархсан зүрх сэтгэлээр бурхан таныг баярлуулан амьдрч чадхад минь та тусалж удирдно. 주님의 사랑으로 서로 사랑하는 우리들이 되도록 도와주시고 Эзэн таны хайраар бие биенээ хайрлсан тийм хүмүүсээр бид амьдрахыг хүсэж байна. 또 주님의 사랑을 아직 모르는 사람들에게 힘있게 전하는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. бас эзэн таны хайрыг хараахан мэдээгүй ойлгоогүй байгаа тэдгээр хүмүүст явж очин хүчтэйгээр сайн мэдээг тарааж чадхад та туслаарай. 또 주의 날 주의 이름으로 함께 모일 수 있음을 감사드립니다. бас өнөөдөр эзэн таны өдөр эзний нэрийн дор хамтдаа цуглуулсан талархаж байна. 주님의 선하신 뜻 우리에게 나타내어 주시고 эзэн та өөрийн сайн хүслийг бидэнд илчлэн харуулаарай. 그 말씀들이 믿음으로 역사하여 우리의 삶 가운데 나타내어질 수 있도록 인도하여 주옵소서. тэдгээр үг бидний дунд итгэл болон ажиллаад бид бүхний амьдрал дунд ил гарч ирж чадхад та тусална уу? 주님께 간구하는 마음으로 나온 모든 영혼들에게 필요한 말씀으로 함께 해주시기를 원합니다. эзэн таны өмнө гуйсан зүр сэтгэлээр ирж байгаа бүхий л хүмүүст та яг л хэрэгцээтэй байгаа үгсийг нь дүүргэж өгөөсэй хэмээн гуйж байна. 또 여러 가지 이유로 함께하지 못한 분들도 주님의 사랑으로 돌봐주시고 бас олон янзын шалтгааны улмаас ирж чадаагүй байгаа бүхий л ахын дүүсийг маань та өөрийнхөө хайраар анхааран халамжилж өгнө үү? 주님의 영광을 나타내는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. эзэн таны суу алдрыг илчлэн ил харуулсан тийм цаг хугацаа байлгаж өгнө үү? 이 시간을 오직 주님의 성령님께 의지합니다. энэ бүхий л цаг хугацааг зөвхөн эзэн ариун сүнс танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 사도행전 11장의 말씀을 찾겠습니다. За бүгдээрээ Үйлс 11-р бүлгээс олж харцгаая. 사도행전 11장 19절에서 21절의 말씀입니다. За Үйлс 11-ийн 19-өөс 21-р ишлэл байгаа. 같이 읽어 보겠습니다. 19-өөс 21 хамт уншицгаая. Стефаны улмаас өрнсөн хавчилгаас болж тахагсад юдэчүүдээс өөр хиндэж үгийг ярилгүйгээр Фойник, Кипр, мөн Антиох хүртэл явсан ажээ. Харин тэдний зарим нь буюу Кипр болон Күрэний хүмүүс Антиохт ирээд грекчүүдтэй ч бас ярьж эзэн Есүсийн сайн мэдээг тунхаглаж байв. Эзний мотор тэдэнтэй хамт байсан ба үе олон хүн итгэж эзэн өөд эргэж байлаа.
성경의 모든 말씀은 하나님의 말씀으로 중요한 것입니다. За Библийн бүхий л үгс Бурханы үг учраас тэр чинь нэгээр чухал байдаг. 그런데 그 가운데는 분명 우리에게 더 깨닫게 하고자 하시는 특별한 말씀들이 있다라고 생각됩니다. За гэхдээ тэр дунд яг бид бүхэнд ойлгуулахыг, бид бүхэнд ухааруулахыг хүссэн онцгой үг байдаг гэж хэлж болно. 우선 가장 중요한 말씀은 예수님에 관한 복음의 말씀이겠죠. За эхний ээлжинд хамгийн чухал үг юу байна вэ гэвэл Есүс Христийн талаарх үг буюу сайн мэдээний үг байж таарна. 사도 바울도 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 나는 아무것도 알지 않기로 작정하였다라고 말하였습니다. За Илч Паулийн хувьд ч гэсэндээ би зөвхөн эзэн Есүс Христ болон түүний цовдлогдсон загалмайнаас өөрөөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн гэж өчөж байсан. 그만큼 성경의 모든 말씀 가운데 예수 그리스도와 예수님께서 십자가에서 이루신 복음의 말씀이 너무나 특별하고도 중요하다라는 것을 우리에게 교훈해 주고 계십니다. Тийм учраас тэр чинээгээр Библиэлд гарч байгаа маш олон үгнүүд дундаас бид бүхний авралтай холбоотой Есүс Христийн үг хамгийн чухал юм а гэдгийг тэр чинээгээр харуулж байна гэж ойлгож байна. 그래서 어떤 분들은 이렇게도 이야기하더라고요. За тийм учраас зарим хүмүүс бас ингэж хэлдэг юм байлээ. 성경을 통해 예수님을 깨달았다면 성경의 모든 것을 깨달은 것이고 За Библиэр дамжуулаад Есүс Христийг мэдээд ойлгочихсон бол бүх зүйлийг ухаарсан гэсэн үг ээ. 성경을 아무리 많이 알고 있어도 예수님에 대해서 올바르게 깨닫지 못했다면 아무것도 알지 못한 것과 같다. Библийг хичнээн сайн мэддгээ ойлгодгоо гэж хэлсэн ч тэр хүн Есүс Христийн талаар мэдэж авч чадаагүй бол тэр хүн юу ч ойлгож мэдэж аваагүйтэй ижилхэн гэж. 여기에 함께하고 있는 우리 모두는 성경을 통해서 예수님의 그 십자가의 의미를 분명히 깨달아야 할 것입니다. Тийм учраас энд сууж байгаа бид бүхэн бүгдээрээ энэ Библиэр дамжуулаад Есүс Христийн утга учирыг сайнаар ойлгож мэдэж авах хэрэгтэй. 교회 생활보다 앞서는 것은 예수 그리스도를 통한 구원의 믿음이다라는 것을 분명히 해야 합니다. Чуулганы амьдралаас нэн түрүүнд байх ёстой зүйл юу вэ гэвэл Есүс Христээр дамжин ирж байгаа энэ аврал сайн мэдээний талаарх агуулга юм а гэсэн үг. 그런데 예수 그리스도를 통해 확실한 구원의 믿음을 얻게 된 사람에게는 또 이어지는 중요하고도 특별한 말씀이 있습니다. За тэгээд Есүс Христээр дамжуулаад авралын итгэлтэй болчихсон байгаа хүмүүс бас онцгойлоод хэрэгтэй үг гэж би. 그것이 바로 오늘 나눌 교회에 관한 말씀이라고 할 수 있을 거예요. За тэр үг маань өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцах гэж байгаа чуулганы талаарх үг гэж хэлж болно. 예수님에 대한 말씀이 사복음서를 통해서 우리에게 분명히 나타내어지고 있습니다. Есүс Христийн талаарх үг бол Библийн тиймээ дөрвөн сайн мэдээний номон дээр маш дэлгэрэнгүй сайн гарсан байгаа. 그리고 이어지는 성경이 무엇이죠? За тэгээд үргэлжлээд гарч байгаа ном нь юу вэ? 사도행전입니다. Үйлс ном байгаа. 성령님을 통한 교회의 역사를 우리에게 계시해주고 계십니다. Ариун сүнсээр дамжуулан чуулган доторх ажиллагааны талаар бид бүхэнд илчилж харуулсан байгаа. 이어지는 사도 바울이 교회에 보낸 편지의 순서를 통해서도 우리가 교훈받을 수 있습니다. За үргэлжлүүлээд Илч Паулын зүгээс чуулгануудад зориулж бичсэн захидал номнуудаар дамжуулаад бас бид бүхэнд сургамжилсан байгаа. 로마서, Ром, 고린도 전후서, 1-р Коринт, 갈라디아서, Галат. 예수님의 복음에 관한 내용을 중심으로 다루고 있습니다. Тэр Есүс Христийн сайн мэдээний талаарх агуулгыг дотроо шингээсэн байна. 그 다음에 이어지는 에베소서, 빌립보서, 골로새서. За түүний дараа гарч байгаа Ефес, Филиппой, Колосой. 그것은 예수님의 몸된 교회에 관한 말씀을 다루고 있습니다. Тэр эдгээр ном маань Есүс Христийн тараасан сайн мэдээний талаарх агуулгыг дотроо агуулсан байна. 우리가 구원받은 이후에 교회에 대해서 잘 알고 그리고 교회 안에서 잘 행하는 것이 중요하다라는 것을 나타내고 있습니다. Тэр бид бүхэн чуулганы талаар сайн мэдэж аваад бас чуулганы тарааж байгаа сайн мэдээний талаар их нарийн тиймээ дэлгэрэнгүй ойлгож мэдсэн байх ёстой. 성경에는 여러 교회에 대한 말씀들이 있는데 За Библиэлд олон чуулгануудын талаар гарсан байдаг. 특별히 오늘은 이제 안디옥 교회를 통해서 교회에 대한 교훈을 받고자 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ онцгойлоод Антиох чуулганаар дамжуулаад сургамжийг авах гэж байна. 교회의 의미가 무엇인지 Чуулганы утга учир гэж юу вэ? 또 교회의 합당한 모습은 무엇인지 Бас чуулганы зөв зохистой байр байдал гэж юу вэ? 우리가 교회에 대해서 어떠한 태도를 가져야 될지를 안디옥 교회를 통해서 몇 가지 교훈 받도록 하겠습니다. Бас бид бүхний чуулган дотор одоо авч явах ёстой тийм ээ. Одоо чуулган руугаа хандсан хандлага ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар бүгдээрээ хид хідэн зүйлийг өнөөдөр суралцгаая. 먼저 교회는 무엇이냐? За эхний ээлжиндийн чуулган гэж яг юу юм 바로 болоо? 하나님께서 세우신 곳이라는 겁니다. Бурхны босгон байгуулсан зүйл юм аа гэдгийг
방금, мэдж авах хэрэгтэй. 방금 읽었던 말씀을 다시 한번 보시죠. За сая унсан үгээ дахиад нэг харцгаая. 19절에 때에 스데반의 일로 일어난 환란을 인하여 흩어진 자들이 19-р ишлэлээр гарсан багаачлан Стефаны улмаас өрнсөн хавчилгаас болж тархагсад 당시에는 교회에 핍박이 있었습니다. тухайн цаг үед чуулганд бас ийм хавчлага өрнсөн байна. 스데반 집사의 죽음 이후에 교회에 대한 핍박은 더욱 강해졌다라고 이야기할 수 있습니다. Ялангуяа Стефан үйлчлэгч тиймээ өөд болсны дараа чуулган доторх хавчлага бүр илүү хурцдмал байдал руу шилжсэн. 그런데 그 핍박으로 인해서 흩어진 사람들이 전도를 했던 거죠. За тэрхүү хавчлагын улмаас энэ тэрүүгээр тарсан, бутарсан тиймээ тэдгэр хүмүүс сайн мэдээг тараагаад явсан байна. 그런데 그들은 편협된 생각을 가지고 있었습니다. За гэхдээ тэдгэр хүмүүс тийм явцуу хязгаарлагдмал ойлголт байсан. 여기 19절 뒷부분에 보면 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 도를 유대인에게만 전하는데 19-р ишлэл дээрээс харуул тийм ээ юдэчүүдээс өөр хиндэж үгийг ярилгүйгээр Фойник, Кипр мөн Антиох хүртэл явсан ажээ. 구원을 받은 사람조차도 하나님의 은혜가 모든 사람에게 적용된다라는 것을 깨닫지 못하고 Хэдийгээр аврагдсан хүмүүс байсан хэдий ч энэ сайн мэдээ гэдэг зүйл чинь бүхий л хүмүүс тараагдах ёстой, тархах ёстой зүйл гэдгийг бодолгүйгээр 유대인들에게 한정된 은혜라는 잘못된 생각도 갖고 있었던 겁니다. зөвхөн юдэчүүдэд л байх ёстой, хязгаарлагдмал сайн мэдээ юм байна гэж явцуу бодсон байна. 그리고 그 가운데 몇몇의 사람이 구원을 받았습니다. За тэгээд тэр донд бас хид хідэн хүмүүс аврагдсан. 이방인들이었습니다. Харь хүмүүс байсан. 그리고 그들이 안디옥에 가서 전도를 합니다. Тэр хүмүүс Антиохд явж очоод сайн мэдээг тараасан байдаг. 그런 상황 가운데 교회가 세워졌던 거예요. Тийм нөхцөл байдал донд энэ чуулган бий болсон байна. 어떤 의미로 보면 구원받기에 교회가 세워지기에는 여러 가지 어려운 조건들이 중첩되어 있다, 중복되어 있다라고 말할 수 있습니다. Нэг талаас харах юм бол чуулган хэвэн байгаад чуулган үүсгэн байгуулагдахад олон янзын хүндрэл бэрхшээл, олон янзын хүнд хэцүү асуудал давхцаан гэж хэлж болохоор байна. 교회에 대한 핍박은 더욱 강해지고 있고 Чуулган руу хандсан хавчилга нь бүр илүү газар авсан. 구원받은 사람들조차도 하나님의 뜻을 올바르게 이해하지 못하고 있고 Аврагдсан хүмүүсийн ч хүртэл бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг зөв ёсоор ойлгож чадаагүй. 그리고 사도들도 없어서 성도들에 의해서 전도만 이루어지고 있었던 상황이었습니다. За тэгээд элчнэр байхгүй үед сайн мэдээг тараахаас өөр аргагүй тийм нөхцөл байдал донд байж байна. 그럼에도 불구하고 안디옥 지역에 많은 구원받은 사람들이 생기고 교회가 세워졌습니다. За гисэн хэдий ч үл харгалзаад Антиох чуулганд маш олон хүмүүс ирж үгийг сонссон байна. Тэр хүмүүс аврагдаад нэгэн чуулганыг бий болгосон байна. 어떻게 그럴 수 있었습니까? Яаж тэгж чадсан бол 21절 말씀 같이 읽어보죠. 21-р ишлэлийг нь хамт уншийе. 주의 Эзний мотор 손이 тэдэнтэй хамт 그들과 байсан ба 함께하심에 үе 수다한 олон хүн 사람이 итгэж 믿고 эзэн 주께 өөд эргэж байлаа. 돌아오더라. 조건은 중요하지 않았습니다. Тэгэхээр нөхцөл байдал нь ямар вэ гэдгийг чухал зүйл биш. 상황은 중요하지 않았습니다. Орчин нөхцөл чухал зүйл биш. 그 가운데 주의 손이 함께하고 계셨던 겁니다. Харин тэр дунд эзний мотор тэдэнтэй хамт байсан гэсэн байна. 주님의 손은 사랑의 손길입니다. Эзний мотор гэдэг нь хайрын мотор байна. 은혜의 손길입니다. Нэгүслийн мотор байна. 그리고 동시에 능력의 손길입니다. За бас түүний сацуу хүч чадлын моторыг хэлж байгаа. 모세도 주님을 찬양했습니다. За Мойсе ч гэсэндээ эзнийг магтан дуулсан байдаг. 애굽에서 우리를 구원해내시고 Египтээс биднийг татаж гаргаад 홍해를 가르신 그 기적은 주님의 능력의 손이 행하신 일이다. улаан тэнгисийг хуваасан тэр үйл явдал бол эзний хүчит моторын ажил байсан гэж. 다윗도 믿음의 고백을 하고 있죠. Давид ч бас итгэлийн үчлийг өчсөн. 시편 8편에 보면 해와 달과 별을 주님의 손가락으로 만드셨다. Дуулал 8-р бүлэг дээрээс харах юм бол эзэн бурхан нар сар ба оддыг өөрийнхөө хуруугаар мотраар бүтээсэн гэж байна. 그리고 자신이 왕권을 유지했던 것도 За тэгээд өөрөө хааны эрх мэдлээ хадгалж авч үлдсэн нь ч гэсэндээ 성전을 건축할 수 있는 준비를 할 수 있었던 것도 ариун өргөөг барих бүхий л бэлтгэлийг хангаж базааж чадсан шалтгаан нь ч хүртэл 천지의 주제이신 주님의 손에 권세와 능력이 있고 бүх дэлхийг дүүргэн оршиж байгаа бүхнийг эзэмшигч бурханы эрх мэдэл байна. 내가 그의 손으로 말미암아 강하게 되고 크게 되었다라고 고백하고 있습니다. Би түүний мотраар хүчрхэгдсэн, би түүний мотраар үдий зэрэгтэй том болсон гэж хэлж байгаа. 모든 교회의 역사는 동일합니다. Тэр бүхий л чуулган дотор явагддаг үйл ажиллагаа яг ижилхэн байна. 사람의 힘으로 세워지는 것이 아니라 하나님께서 세우시는 겁니다. Хүний хүчээр босгон байгуулагдаж байгаа зүйл биш, харин бурханы хүч чадлаар босгон байгуулагддаг. 그래서 교회의 모형이 되는 것이 성전이라고도 이야기할 수 있을 Тийм 텐데요. учраас чуулганы сүүдэр дүрэн болж байгаа зүйлийг бас ариун өргөө гэж нэрлэдэг байсан. 솔로몬이 성전을 건축했습니다. Соломон ариун өргөөг барьсан. 그리고 그 가운데 두 기둥을 세웠죠. За тэгээд тэр дундаа хоёр багныг босгодог тийм ээ. 우편의 기둥의 이름은 야긴이었고 За баруун талд босгосон багныг нь Яахин гэдэг байсан. 좌편의 기둥의 이름은 За 보아스였습니다. зүүн талд нь босгосон багныг нь Боаз гэдэг байсан. 야긴의 의미는 저가 세우셨다. За Яахин гэдэг нэрний утга нь тэр босгон байгуулсан. 보아스의 의미는 저의
저에게 능력이 있다입니다. Боаз гэдэг багны нэрний утга нь тэрэнд хүч чадал бий, түүнд хүч чадал бий гэсэн утгатай. 성전 건축이 주님의 능력으로 인해서 세워졌던 것처럼 Тийм учраас ариун өргөө баригдаж чадсан нь түүний хүч чадлын улмаас. 모든 교회는 주님의 능력으로 세워지는 겁니다. Үүнтэй ижилхэн бүхий л чуулган бурхны хүч чадлаар үүсгэн байгуулагдаж бий болдог. 바벨론 포로 이후에 성전을 재건할 때도 동일한 고백이 나오잖아요. За Вавилоны олзлоос эргэж ирсний дараа ариун өргөөх тиймээ сэргээн засварлах ажилч бас ижилхэн. 이 성전 건축은 사람의 힘으로 능으로 되지 않고 오직 주의 신의 능력으로 되는 것임을 이야기하고 있습니다. Энэ ариун өргөө хүний эрх мэдэл, хүний хүч чадлаар бус харин эзний сүнсээр л бий боломжтой гэсэн. 교회는 주님의 복음 위에 세워지는 겁니다. Тийм учраас энэ чуулган гэдэг маань эзний сайн мэдээний дээр босгогдож байгаа зүйл. 그 예수님의 십자가 위에 세워지는 겁니다. Иесусийн загалмайн дээр босгогдож байгаа зүйл. 하지만 우리가 교회를 분명히 알아야 합니다. Гэхдээ бид бүхэн чуулганыг маш тодорхой мэдэж байх ёстой. 교회는 사람이 세운 것이 아니라 하나님께서 직접 세우신 겁니다. Энэ чуулганыг хүн босгон байгуулад байгаа юм биш, харин бурхан өөрийн биеэр боддоор босгон байгуулж байгаа гэдгийг. 하나님께서 세우셨기 때문에 교회는 그래서 특별한 거예요. Бурхан өөрөө босгон байгуулж байгаа чуулган учраас чуулган их онцгой байдаг. 그것을 잘 나타낸 성경이 에베소서라고 할 수 있을 За 겁니다. үүнийг сайн илчлэн харуулж байгаа ном Эфес ном гэж хэлж болно. 에베소서는 총 6장으로 되어 있습니다. За энэ Эфес ном маань нийтдээ 6 бүлгээс бүрэлдэсэн. 에베소서를 통해서 교회의 특별함, 하나님께서 세우신 교회의 특별함을 이렇게 말씀하고 계십니다. Эфес номоор дамжуулаад бурхны үүсгэн байгуулсан чуулганы онцгой шинж чанарыг ингэж илэрхийлсэн байдаг. 1장에서는 교회는 삼위의 하나님께서 영원전부터 계획하셔서 세우신 곳이다. Нэгдүгээр бүлэг дээрээс нь харах юм бол гурвлаар оршин байгаа тэр бурхан бүтээлийн эхнээс ахуулан чуулганыг үндэслсэн гэж. 그래서 만물 위에 교회가 있는 것이고 Тийм учраас бүх юмсын дээр чуулган байна. 교회는 하나님의 충만이 거하는 곳이다라고 말씀하고 계십니다. Энэ чуулган дээр бурхны дүүрэл оршин байгаа гэж хэлсэн байгаа. 에베소서 2장에는 이야기하십니다. За түүний дараа Эфес 2 дугаар бүлэг дээр гарсан. 교회는 이방인이나 유대인들에게 차별이 없이 은혜가 주어지는 곳이다. Энэ чуулган гэдэг маань харь үндэстэн хүн байна уу, юудей хүн байна уу, эдгээр хүмүүс ялгуурлалгүйгээр өгөгдсөн газар юм а гэж. 하나님의 은혜로 말미암아 화목하게 하는 곳임을 말씀하고 계십니다. Бурхны нэгүслэр хоорондоо эвлэрүүлэгдэж байгаа газар бол чуулган. 3장에서는 말씀하십니다. 3 дугаар бүлэг дээр нь ингэж айлцсан байна. 하나님께서는 교회를 통해서 하나님의 비밀을 나타내신다. Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийнхөө нууцыг илчилдэг гэж. 그리고 생각하는 것과 구하는 것에 더 넘치도록 해주신다라고 말씀하시는 Тэгээд 거예요. бид бүхний бодож байгаа, бид бүхний гуйж байгаа зүйлээс давуулан биелүүлдэг гэсэн. 4장에는 교회가 하나임을 말씀하시고 4-р бүлэг дээр чуулган бол нэг юм а гэдгийг 또 хэлсэн. 5장에는 교회가 하나님의 자녀이며 그리스도의 신부임을 말씀하시고 Бас 5-р бүлэг дээр чуулган бол бурхны хүүхэд, бас бурхны сүйт бүсгүй юм а гэсэн. 6장에는 교회는 영적 전쟁이 있는 곳이고 6-р бүлэг дээр чуулган бол сүнслэг дайн тулаантай газар. 하나님의 전신갑주를 통해서 승리할 수 있는 곳임을 말씀하고 계십니다. Тийм учраас бурхны өвч бүрэн зэвсгийг агсаж байж л ялалт байгуулж чадна гэдэг талаар гарч байгаа. 이와 같이 교회는 하나님이 세우신 특별한 곳이라는 거예요. Үүнтэй ижилхэн энэ чуулган гэдэг маань бурхны босгон байгуулж байгаа, бий болгож байгаа их онцгой газар аа. 교회를 이루고 있는 우리 구원받은 성도들은 부분적으로 불완전합니다. Чуулганыг бүрэлдүүлж байгаа итгэгч ахын дүүс маань бүрэлдүүлж байгаа хүмүүс нь жаахан тиймээ сул дорой төгс бос хүмүүс байгаа. 장점도 있고 단점도 있을 수 있죠. За давуу тал байгаа, сул тал байгаа. 완전한 사람들이 모인 곳이 아니라 은혜를 깨달은 사람들이 모인 곳이 바로 교회인 겁니다. Төгс төгөлдөр хүмүүсийн цугилжсан байгаа газар бус харин бурхны нэгүслийг ойлгож ухаарсан хүмүүсийн цугалсан газар шүү. 교회를 이루고 있는 우리들은 불완전할 수 있지만 Чуулганыг бүрэлдүүлж байгаа бид бүхэн төгс төгөлдөр биш байж болно. 하나님이 세우신 교회는 완전하다라는 것입니다. Гэхдээ бурхны бий болгосон чуулган нь өөрөө төгс зүйл. 우리가 함께 모여 있는 지금 이 교회도 마찬가지입니다. Тэр бид бүхний одоо хамтдаа цугилжсан байгаа энэ чуулган маань бас адилхан гэсэн үг. 사람의 능력과 계획으로 세워진 것이 아니라 Хүний хүч чадлаар, хүний төлөвлөгөөгөөр гарч ирсэн зүйл биш. 하나님의 은혜와 능력으로 세워진 것이기에 Харин бурхны нэгүсэл ба бурхны төлөвлөгөөгөөр үүсгэн байгуулагдсан 이곳은 зүйл. 완전하고 특별한 곳이다라고 이야기 드릴 수 있습니다. Тийм учраас чуулган гэдэг маань төгс төгөлдөр маш онцгой газар юм аа. 사도행전 16장을 보면요. Үйлс 16 дугаар бүлгээс харцгаая. 사도행전 16장 Үйлс 16 6절 7절의 말씀입니다. 16-гийн 6 7.
같이 읽어보죠. хамт уншицгаая. 성령이 Азад 아시아에서 үл 말씀을 ариунсан 전하지 соргилсан тул 못하게 тэд 하시거늘 Фруг болон 부르기아 Галатийн 갈라디아 нутгаар 땅으로 дайран 다니다가 өнгөрч 무시아 Мусиад 앞에 ирээд 이르러 Битүүн 비두니아로 явхаар 가고자 завдан 애쓰되 байтал Есүсийн 예수의 сүнс 영이 зөвшөөрсөнгүй. 허락지 아니하시는지라. 사도 바울은 1차 전도 여행 이후에 다시 한번 그곳을 방문하기를 원했습니다. За Илч Паул 1-р аяны сайн мэдээний аянаас буцаж ирчихэд дахин нэг удаа тэр газраараа бас ороод эргэж тойроо гэж хүссэн байна. 교회에 대한 계획을 사도 바울이 개인적으로 가졌습니다. Тэр чуулган руу хандсан төлөвлөгөөг Илч Паул хувьдаа гаргаад хувьдаа төлөвлөсөн байсан. 그런데 그 계획이 변경되었죠. За гэхдээ тэр төлөвлөгөөнд нь өөрчлөлт орсон байна тийм ээ. 누구의 뜻에 의해서요? Хэний хүслээр хориглогдсон гинөө? 예수의 영, 성령님의 뜻에 의해서 변경되었던 겁니다. Есүсийн сүнс, ариун сүнсний улмаас тэр төлөвлөгөөнд нь өөрчлөлт орсон байна. 지금도 모든 교회 가운데 성령님이 일하고 계십니다. Одоо ч бас бүхий л чуулган донд ариун сүнс хамт ажиллаж байгаа тийм ээ. 우리가 교회를 혹 잘못 오해할 수 있습니다. Тэр бид бүхэн буруутвал чуулганыг бас буруугаар ойлгож 그냥 болно. 교회 구원받은 사람들이 모여 있는 사람들의 모임 정도로 생각할 수 있습니다. Зүгээр аврагдсан байгаа хүмүүсийн цуглаж байгаа нэг цуглаан гэж бодоод иж болох юм. 그냥 모여서 말씀을 나누고 간증을 나누는 그런 사람들의 모임으로 오해할 수 있습니다. Зүгээр нэг хамтдаа цуглаад үг сурдгийн байна, хоорондоо гэрчлэлээ хуваалцаад нөхөрлөдгийн байна. Хүмүүсийн цуглаан гэж бодож байж болох юм. 아닙니다. Гэхдээ тийм биш. 그런 사람들의 생각과 마음들이 모여지는 곳이지만 Тэдгээр хүмүүсийн бодол, тэдгээр хүмүүсийн бие хамтдаа цуглаж байгаа газар мөн боловч 결국 교회는 성령님이 인도해 가시는 거예요. эцсийн эцэстийн чуулганыг ариун сүнс өөрөө удирдаад явж байгаа. 하나님이 세우셨고 Бурхан өөрөө босгон байгуулсан. 하나님께서 직접 인도해 가시는 겁니다. Бурхан боддоор удирдаад авч явж байгаа. 사도 바울은 아시아에 가기를 원했습니다. Илч Паул Азид очихыг хүссэн. 하지만 하나님의 편에서는 유럽이 급했던 거예요. Гэхдээ Бурханы талаас Европ руу явахыг илүү их яарвчилсан байна. 유럽에 또 다른 계획을 갖고 계셨던 겁니다. Европт өөр нэг төлөвлөгөөтэй Бурхан байсан 그래서 гэсэн. 하나님께서 친히 계획을 변경하시잖아요. Тийм учраас Бурхан өөрийн биечлэн энэ төлөвлөгөөг нь өөрчилж байна тийм ээ. 교회의 모든 일들이 그러합니다. Тэр чуулган дотор явагдаж байгаа бүхий л ажил яг ижилхээ. 사람에 의해 진행되는 것 같지만 За нэг хүнээр дамжуулаад энэ ажил явагдаж байгаа юм шиг байдаг. 사람이 계획한 것 같지만 Хүн төлөвлөгөө гаргаад байгаа юм шиг байдаг боловч 그 가운데는 하나님께서 세우신 교회를 하나님께서 직접 인도해 가신다라는 것이 분명한 일입니다. тэр дунд Бурхан өөрөө босгон байгуулж бий болгосон чуулганыг Бурхан өөрөө удирдан залаад авч явж байгаа гэсэн үг байна. 그러면 우리 구원받은 사람들은 교회에 대한 어떤 마음과 자세가 되어야 할까요? За тэгвэл аврагдсан бид бүхэн энэ чуулган дотроо ямар байр байдал, ямар хандлагатай байх ёстой бол 교회를 존중하고 교회의 권위를 인정해 주어야 합니다. чуулганаа хүндэлж, чуулганы эрх мэдлийг бид хүлээн зөвшөөрдөг байх ёстой. 마태복음 18장에 예수님께서도 말씀하셨죠. Матай 18 дугаар бүлэг дээр ч гэсэндээ Есүс эзэн айлцсан байдаг. 형제가 죄를 범합니다. Ах дүүсийн нэг нь гим нүгэл хийжээ. 그럼 먼저 한 사람이 가서 권면의 말을 건네죠. Тэгвэл эхлээд нэг хүн очиод тэр хүнд зөвлөн гэсэн. 그런데도 듣지 않습니다. За гэтэл тэр хүн үгийг нь сонссон 그럼 гоо. 한두 사람을 더 데려가 두세 사람의 이름으로 이야기를 하는 겁니다. За тэгвэл 2 юм уу 3 хүнийг өөртөөгөө хамт авч очиод 2 3 хүний нэрээр зөвлөөрэй гэсэн. 그런데 권면의 말을 듣지 않습니다. За гэтэл тэр хүмүүсийн зааварчилгааг сонссонгүй. 그럼 교회의 이름으로 말하는 거예요. Тэгвэл чуулганы нэрээр тэр хүнтэй харьцаарай гэсэн. 그런데 그런데도 듣지 않거든. Гисэн хэдий ч тэр хүмүүс чуулганыг сонсохоос татгалзвал 이방인과 세리와 같이 여기라 말씀하셨습니다. тэр хүнийг харь хүн мэд, татвар хураагч мэд тооц гэсэн. 그것은 교회에서 쫓아내라 뭐 그런 의미가 아니겠죠. Тэр энэ маань шуудал чуулганаас хөөж туугаарай гэсэн утгатай биш. 교회가 어떤 의미를 가진 곳인지를 분명하게 나타내 주신 겁니다. Энэ чуулган маань өөрөө яг ямар утга учирыг агуулж байгаа вэ гэдгийг сайн санаарай гэсэн. 교회는 하나님께서 세우시고 하나님께서 인도해 주시는 곳이기에 Энэ чуулганыг Бурхан өөрөө бий болгосон, Бурхан өөрөө чуулганыг удирдах байгаа учраас 우리는 교회에 순종하고 교회의 권위를 인정하는 마음을 가져야 합니다. бид бүхэн чуулгандаа дуулууртай байгаад чуулганыхаа эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм аа. 그리고 구원받은 이후에 무엇을 위해 살아야 됩니까? За тэгээд аврагдсныхаа дараа бас бид бүхэн юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? 나를 구원해 주신 주님을 위해 살아야 하고 Намайг аварж өгсөн эзний төлөө амьдрах ёстой. 또 복음을 위해 살아야 합니다. Бас сайн мэдээний төлөө амьдрах 또 ёстой. 이것을 다른 말로 바꾸면 교회를 위한 삶이라고 할 수 있는 거예요. Үүнийг өөр үгээр илэрхийлэх юм бол бид бүхэн чуулганыхаа төлөө амьдрах ёстой гэсэн. 하나님은 교회를 통해서 예수 그리스도를 증거하십니다. Бурхан чуулганаар дамжуулаад Есүс Христийг ирчилж байгаа. 교회를 통해서 복음이 전파되게 하십니다. чуулганаар дамжуулаад энэ сайн мэдээг тараалгаж байгаа. 그럼 우리가 주님을 위한 삶, 복음을 위한 삶을 다른 말로 바꾸어서 이야기하면 교회를 위한 삶이라고도 표현할 수 있는 거예요. Тэгвэл бид бүхэн эзний төлөөх амьдралыг бас сайн мэдээний төлөөх амьдралыг нэг үгээр илэрхийлье гэвэл чуулганыхаа төлөө амьдрнаа гэж хэлж болох юм. 그래서 사도 바울은 이런 고백을 했습니다. Тийм учраас Илч Паул ингэж үтсэн 빌립보서 Филипп 2 1장입니다. 1-р бүлэг
빌립보서 1장 24절 죄송합니다. 골로새서 1장 24절입니다. За уучлаарай. Колосой 1:24 байсан байна. 예, 골로새서입니다. Колосой ном байна. 1장 24절. 1:24. 예, 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. 내가 Одоо би 이제 та 너희를 нарын төлөө 위하여 зовлоо 받는 баяртай 괴로움을 байна. 기뻐하고 Түүний би 그리스도의 болох 남은 чуулганы 고난을 төлөө 그의 Христийн зовлонд юу дутаж буйг би мах боддоо нүхдэг. 예, 여기에 그리스도의 남은 고난이라는 표현이 나옵니다. За энэ дээрээс харуул Христийн зовлонд юу дутаж буйг гэсэн байна тийм ээ. 예수님의 십자가의 일은 완전하신 일이었죠. Есүсийн загалмай дээр гүйцээсэн ажил бол төгс ажил байсан. 다 이루었다라는 말씀 가운데 주님의 십자가 사역의 완전성을 나타내고 계십니다. Бүгд гүйцэллээ гэж хэлсэн тэр үгэн дотор Есүсийн хийсэн ажил өөрөө төгс төгөлдөр зүйл юм байна гэдэг утга агуулгадж байгаа. 근데 사도 바울은 그리스도에게 남은 고난이 있다라고 말씀하십니다. Гэхдээ Илч Паул Христийн зовлонд юу дутагдж байгаа гэж хэлсэн байна. 이것은 교회의 고난입니다. Энэ бол чуулганы зовлон хэлж байгаа. 그리스도의 은혜를 깨달은 자들이 그리스도의 고난을 본받아서 이어받아야 될 고난을 의미하고 있는 겁니다. Христийн нэгүслийг ухаарад аврагдсан хүмүүс үргэлжлүүлээ зовлон амсах ёстой тэр зүйлийг хэлж байна. 복음을 전하면서 전도하면서 받아야 될 고난을 말씀하고 계신 거예요. Сайн мэдээг тараангаа амсах ёстой, туулах ёстой зовлон хэлж байна. 그것은 교회를 위한 것입니다. Энэ бол чуулганы төлөөх зүйл 그래서 байна. 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. Тийм учраас түүний бие болох чуулганы төлөө Христийн зовлонд юу дутаж буйг би махбоддоо нүхтгөө. 사도 바울은 구원받은 이후에 교회를 위한 삶을 살아갔던 겁니다. Тэгэхээр Илч Паул аврагдсныхаа дараа чуулганы төлөө амьдарсан байна. 사도 바울에게 어려움이 없었던 것이 아니죠. Хүмүүсээ Илч Паул хүнд хэцүү зүйл байгаагүй биш шүү дээ. 전도를 하는 가운데 Сайн мэдээг тарааж байх 교회를 дундаа 세워가는 가운데 чуулганыг босгон байгуулж байх 여러 가지 дундаа 너무나 어려운 일들을 많이 경험했습니다. олон янзын хүнд хэцүү асуудал бэрхшээл түүнд байсан. 그런데 그것은 사도 바울의 진정한 걱정이 아니었어요. Гэхдээ тэр бол Илч Паулын жинхэнэ санаа зовнил байгаагүй. 고린도후서 11장에 자신을 고백하고 있잖아요. 2-р Коринт 11-р бүлэг дээр Илч Паул өөрийгөө ингэж үтсэн 내가 байна. 여러 가지 어려움들을 경험하고 있지만 그것은 내 마음을 눌리게 하는 것이 아니다. Би олон янзын зовлон донд байгаа боловч тэр зовлон зүтөр миний зүрх сэтгэлийг доош нь дарах биш. 오히려 내 마음의 걱정은 교회를 위한 걱정이다. Харин миний зүрх сэтгэл дотор байгаа зовлон чуулганы төлөөх зовлон юм аа. 정말 형제자매님들의 확실한 구원의 믿음이 있을까? Тийм учраас ахан дүүс маань баттай авралын итгэл байгаа болов уу? 주님께서 세우신 교회 안에서 주님께 합당한 모습이 있을까? Бурхны босгон байгуулсан энэ чуулган дотор зөв зохистой дүр төрх байгаа болов 우리가 уу? 이 복음을 어떻게 교회를 통해서 힘차게 전파할까? Бид бүхэн энэ сайн мэдээг хэрхэн яаж чуулганаараа дамжуулаад тараах вэ? 사도 바울의 걱정은 교회를 위한 걱정이었습니다. Илч Паулын санаа зовнил чуулганы төлөөх санаа зовнил байсан. 이것이 비단 사도 바울만의 모습이 되어서는 안 될 겁니다. Тэгэхээр энэ маань дан ганц Илч Паулын л дүр төрх болчихж болохгүй. 구원받은 우리 모두에게 본받게 하기 위한 모습일 겁니다. Аврагдсан бид бүхнийг ч ихсэндээ дуурайлгыг хүсэж байгаа дүр төрх байж 그래서 таарна. 우리의 남은 삶은 주님을 위한 삶, 복음을 위한 삶이 되어야 합니다. Тийм учраас бид бүхний үлдсэн бүхий л амьдрал маань эзний төлөөх, сайн мэдээний төлөөх амьдрал байх ёстой. 그것을 또 다른 말로 하면 교회를 위한 삶이라고 할 수 있는 겁니다. Үүнийг өөр нэг үгээр илэрхийлье гэвэл чуулганы төлөөх амьдралаар амьдрах ёстой. 하나님께서 세우신 교회, Бурхны босгон байгуулсан чуулган. 하나님께서 인도하시는 교회. Бурхны удирдаад авч явж байгаа чуулган. 교회는 특별한 곳입니다. Чуулган гэдэг бол их онцгой газар. 우리는 교회를 위한 삶을 살아가야 합니다. Бид нар чуулганыхаа төлөө амьдрах ёстой 자, шүү. 안디옥 교회를 하나님께서 이런 어려운 가운데 세우셨습니다. Антиох чуулганыг ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд Бурхан бий болгосон байна. 그리고 안디옥 교회는 하나님께서 세우신 교회에 맞게 하나님 앞에 합당한 모습으로 살아가고자 하였습니다. За тэгээд бас Антиох чуулганыг Бурхан өөрөө үүсгэн байгуулсан байх чинээгээр Антиох чуулганыхын ч хүртэл өөрсдөө их Бурханы өмнө зөв зохистой амьдрах гэж хичээсэн. 그것이 바로 구원받은 우리의 모습, 우리 교회의 모습이 되어야 한다 생각합니다. Тэгэхээр тэр нь яг бид бүхний дүр төрх, манай чуулганы дүр төрх байх ёстой гэж бодогдож байна. 크게 세 가지의 모습이 나와 있는데요. За томоор 3 төрлийн дүр төрх гарч 자, байгаа. 우선 사도행전 11장 Үйлс 11. 첫 번째 모습입니다. За эхний дүр төрх байна. 바로 구별된 모습이었습니다. Тусаарлагдсан дүр төрх байсан гэж байгаа. 사도행전 11장 Үйлс 11-ийн 24절에서 26절입니다. 24-өөс 26. 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая.
바나바는 착한 사람이요 бөгөөд 성령과 ариун 믿음이 сүнс ба 충만한 итгэлээр 자라. дүүрэн 이에 нэгэн 큰 байв. 무리가 Ингээд 쉽게 олон хүн 거하더라. эзэнд нэмэгдэв. Тэгээд Саулыг олохоор тэрээр Тарс руу явжээ. Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохт дагуулan ирэв. Ийхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх удаага Христийнхэн гэж нэрлэх болов. 예. 이제 구브로와 구레네 몇 사람을 통해서 안디옥 지역의 사람들이 구원을 Тэр 받았습니다. Кипр ба Күрэний тийм ээ хэдэн хүмүүсээр дамжуулаад Антиохт байсан хэсэг хүмүүс аврагдсан байгаа. 그리고 그곳에 교회가 생겼습니다. За тэгээд тэр газар чуулган бий болсон байна. 그리고 이제 바나바와 바울을 이제 바울을 이제 예루살렘 교회에서 보냈습니다. За тэгээд Барнаб болон Паулыг тийм ээ Иерусалим чуулган руу Иерусалим чуулганаас илгээсэн байна. 예. 그리고 1년간 그들을 가르쳤을 때 그들이 그리스도인이라 일컬음을 받았다라고 말씀하십니다. За тэгээд нэг жилийн турш тэр газараа үгийг зааж сургасан байна. За тэгээд тэр хүмүүс Христийнхэн гэж дуудагдах болвоо. 자, 당시에 그리스도인이라는 칭호는 존경의 의미가 아닙니다. Тэгэхээр тухайн цаг үедээ Христийнхэн гэж дуудагдаж байна гэдэг чинь хүндлүүлсэндээ тэр бишээ. 무시하고 조롱하는 뜻에서 그렇게 불렀던 겁니다. Харин үл тоомсорлсондоо тэр хүмүүсийг тийм ээ доог тохуу хийсэндээ нэрлэж байгаа нэршил. 나사렛 예수 그리스도를 구원자라고 믿는 어리석은 사람들. За энэ Назарын Есүсийг аврагч гэж итгэдэг мунхаг хүмүүс гэ. 우리가 핍박해도 마땅한 사람들이라는 어떤 멸칭으로 그렇게 불렀던 겁니다. Бид бүхэн гарцаагүй энэ хүмүүсийг авчих ёстой, энэ хүмүүсийг үл тоомсорлох ёстой гэсэн сэтгэлийн үүднээс тэр хүмүүст хоч нэр өгсөн гэсэн. 자, 근데 안디옥 교회는 1년간의 말씀의 배움을 통해서 그리스도인이라는 그런 칭호를 다른 사람들로부터 듣게 되었던 거예요. За гэтэл Антиох чуулганыхан бүтэн жилийн турш тэд чуулганд үгээр дамжуулан сургагдаад түүний дараа иргэн тойрныхноороо Христийнхэн гэж дуудуулах болвоо. 어떤 모습이었기 때문에 그러한 이야기를 들을 수 있었겠습니까? Яг ямар дүр төрхөөр амьдарсан учраас ингэж нэрлэгдсэн юм бол 구별된 모습이었기 때문에 그러한 이야기를 들을 수 있었던 거예요. тусгаар байгаад тусгаарлагдсан дүр төрхөөр амьдарсан учраас гэж хэлж болно. 그리고 그 무시하고 조롱하는 일컬음을 받는데 주저하지 않았기 때문에 그러한 이야기를 들을 수 있었던 겁니다. За тэгээд үл тоомсорсон тэр нэрийг сонсохдоо ч хүртэл тэд хойш суугаагүй учраас ингэж нэрлэгдэж 자, чадсан. 구원받은 사람, 구원받은 교회는 구원받기 전과 후의 모습이 변화되어야 합니다. Тийм учраас аврагдсан хүн, аврагдсан чуулганы хүмүүсийн дүр төрх нь өмнөхөөсөө өөрчлөгдөх ёстой. 구원받지 않은 사람, 세상의 사람들이 무엇인가 다르다라고 일컬음을 할 수 있을 모습이 되어야 하는 것입니다. Аврагдаагүй хүмүүс байгаа энэ дэлхий дээр бид нарыг ажиглаж байгаа тэдгээр хүмүүсээс бид нар ямар нэгэн зүйлээрээ өөр байна да гэсэн тийм гэрчлэлийг сонсох хэрэгтэй. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 말씀하셨습니다. Христ Есүс дотор байвас та нар шинэ бүтээл болсон гэсэн. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다 말씀하셨습니다. Хуучин нь өнгөрч харагтун шинэ болсон байна. 우리는 주님 안에서 새로 태어났죠. Бид бүхэн эзэн дотор шинээр төрсөн биз дээ, тийм ээ? 주님 안에서 새로운 사람이 되었습니다. Бид бүхэн эзэн дотор шинэ хүн болсон байна. 그래서 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас ингэж айлцсан. 새 사람을 입으라. Шинэ хүнийг өөртөө өмс. 구원받기 전의 모습들은 벗어버리고 Аврагдахаас өмнөх дүр төрхөө одоо тайлж хаяад 구원받은 이후에는 이제 세상과는 다른, 구원받지 않은 사람과는 다른 특별한 모습을 나타내야 된다라는 것을 말씀하신 거예요. аврагдсныхаа дараа энэ дэлхийн ертөнцөөс тусгаар байгаад энэ дэлхийн ертөнц дээр өмнө нь хийгээд амьдардаг байсан зүйлээ өөрчлөөд өөр хүн болох хэрэгтэй. 이것이 하나님이 세우신 교회의 그 합당한 모습인 겁니다. Энэ маань Бурхны бий болгосон чуулган доторх зөв зохистой дүр төрх юм аа. 우리가 구원받은 이후에도 구원받기 전의 모습과 동일하다면 За бид бүхэн аврагдсныхаа дараа ч хүртэл тийм ээ аврагдахаас өмнөхтэйгөө яг ижилхэн амьдарч байна гэвэл. 그것은 무엇인가 잘못된 모습이다 이야기할 수 있어요. Гэхдээ тэр маань тийм ээ ямар нэгэн зүйл маань буруутчихсан явж байна гэсэн. 자, 예수님께서도 말씀하셨잖아요. Есүс эзэн ч гэсэндээ ингэж айлцсан. 세상이 너희를 미워하면 나를 먼저 미워한 것을 알아라. ертөнц та нарыг үзэн ядвал эхлээд намайг үзэн ядсныг санагтун. 너희가 세상에 속하였다면 세상이 너희를 미워하지 않겠지만 Та нар энэ дэлхийн харьяалалтай байсан бол ертөнц та нарыг үзэн ядахгүй. 너희가 나에게 속한 거로 Харин та нар надад харьяалалтай байгаа 너희가 учраас 구원의 믿음을 가진 거로 та нар авралын итгэлийг олж авсан учраас 세상에서 미움을 받는 것이다. энэ ертөнцид үзэн ядагдаж байгаа юм аа. 그래서 요한일서에도 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라고 말씀하고 계신 Тийм 거예요. учраас 1-р Иохан номон дээрээс харвал ертөнц та нарыг үзэн ядсан ч бүү гайх гэсэн. 디모데 후서에서 말씀하십니다. 2-р Тимот дээр бас ингэж гарсан
сонссон. 경건하게 살고자 하는 자에게 핍박이 있으리라. Итгэл сүсэгтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. 왜 고난이 없습니까? Яагаад зовлон байхгүй? 왜 그리스도인이라는 멸칭을 듣지 못합니까? Яагаад христийнхэн гэдэг нэр надад байхгүй вэ? 사실은 구원받은 이후에 달라진 모습이 없으면 그럴 수 있는 거예요. Яг үнэндээ аврагдсныхаа дараа надад өмнөхөөсөө өөрчлөгдсөн дүр төрх байхгүй учраас тийм байж иж болно. 구원받은 이후에 달라진 모습으로 살려고 합니다. Аврагдсныхаа дараа үнэхээр өөрчлөгдсөн дүр төрхөөр амьдрий гэж хичээдэг. 예전에 하던 잘못된 습관들을 버립니다. Өмнө нь хийж байсан буруу зуршлаа хайдаг. 예전에 하던 죄악된 말과 행동들을 버리려고 합니다. Өмнө нь хэлж ярьдаг байсан гим нүгэлтэй холбоотой үгээ хайдаг. 그리고 전도하려고 노력합니다. Тэгээ сайн мэдээ тараах гэж хичээдэг. 그럼 분명히 놀림을 받게 되어 있어요. Тэгэх юм бол гарцаагүй бид нэр доог дохуу хийхээс өөр аргагүй. 오히려 경건하게 살고자 하는 자에게 더욱 큰 핍박이 주어집니다. Итгэл сүсэгтэй амьдрахыг хүсэж байгаа бүх хүнд илүү том хавчлага байх болно. 그런데 그런 이야기를 듣지 못하고 있다면 Гэхдээ тийм үгийг би сонсож чадахгүй байна гэвэл 하나님께서 세우신 교회에 합당한 모습이 아닐 수 있는 겁니다. Бурхны босгон байгуулсан чуулган зөв дүр төрхтэй биш байж болно гэсэн. 오히려 이런 구별된 모습을 통해서 주님의 복음은 힘차게 전해지는 겁니다. Харин ч бүр иймэрхүү димээ тусгаарлагдсан дүр төрхөөр амьдарч байж Бурхны сайн мэдээ илүү хүчтэйгээр тарагдана. 안디옥 교회만 그러했던 게 아니에요. Антиох чуулган л тэгсэн юм биш. 모든 교회의 모습은 동일했습니다. Бүх чуулганы дүр төрх яг ижилхэн байсан. 사도행전 5장 Үйлс 5 дугаар бүлэг. 사도행전 5장 Үйлс 13절 14절입니다. 13 14. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Гадна үлдгэсдээс хинч тэдэнтэй нийлж зүрхэлдэггүй байсан боловч тэднийг ард олон өндөр үнэлдэг байв. Эзэнд улам олон хүн итгэж, эрэгтэй эмэгтэйчүүд олноороо тогтмол нэмэгдэж байлаа. 교회의 성도들과 감히 상종하는 사람이 없었습니다. Тэр чуулганы итгэгч ахын дүүстэй тийм ээ ойр дотн байсан тийм хүмүүс алгаа. 물론 하나님의 표적이 나타냈기 때문에 그러하기도 했습니다. Бурхны тэмдэг гайхамшиг харагдаж байсан учраас ч бас тийм байсан байж болно. 그런데 분명히 하나님의 표적을 믿고 있는 그들의 다른 삶의 모습을 통해서도 그들은 가까이 하기 어려운 마음을 가졌던 겁니다. Гэхдээ гарцаагүй Бурхны тэр тийм ээ зүрх сэтгэл за Бурхны тэр үзүүлж байгаа тэмдэг гайхамшиг өөрчлөгдсөн дүр төрхийг нь хараад тэр хүмүүс тэдэнтэй ойртохоос тийм ээ эмээсэн байна. 그런데 비난과 조롱만이 있었던 것이 아니죠. За гэхдээ зөвхөн доог тохуу хийгээд л байсан гэсэнгүү. 백성이 칭송하더라. Харин ард олон өндөр үнэлдэг байв. 믿음의 이유로는 그들을 조롱하고 무시할 수 За 있었지만 итгэж байна гэдэг шалтгааных нь улмаас тэд тийм ээ гадуурхаж байсан, доог тохуу хийж байсан. 그들의 삶을 보고는 절대 비난할 수가 없었던 거예요. Гэхдээ тэр хүмүүсийн амьдралыг нь харахаар юусоо шүүмжлэх аргагүй байгаа дээ. 다니엘의 모습도 그러했습니다. Даниэлийн дүр төрх бас тийм байсан. 바벨론 포로 생활 가운데 그는 하나님에 대한 신앙을 나타내었습니다. Вавилоны олзлол дунд байж байхдаа тэрээр бурхан руу хандсан итгэлийг харуулсан. 다니엘을 시기하는 사람이 그에게 흠을 찾아보려고 노력했잖아요. Даниэл татаархдаг байсан хүмүүс түүнээс өөсөө хааш яаш юм болох гэж хичээсэн тийм ээ. 하지만 하나님을 섬기는 모습 외에 그에게 도덕적인 잘못은 찾아볼 수가 없었습니다. Гэхдээ бурханд үйлчлдэг байснаас өөр ёс суртахууны ямар нэгэн хааш яаш юм түүнээс олдсонгүй гэж гарч байгаа. 우리 구원받은 그리스도인의 모습을 교훈해주고 있는 것입니다. Тэгэхээр аврагдсан Христэд итгэгч хүний дүр төрхийг ийхүү сургамжилж байна. 믿음을 이유로 조롱과 무시를 당할 수도 있지만 Итгэгч гих шалтгаанаар бид бүхэн дооглогдож бас үл тоомсорлогдож байж болох юм. 전도한다라는 이유로 Сайн мэдээ тарааж байна гэдэг шалтгаанаар, 거룩하게 산다는 이유로 ариун амьдарч байна гэдэг шалтгаанаар 오히려 비방과 조롱을 받을 수도 있지만 бид бүхэн шүүмжлүүлж болно, бид бүхэн тохуурхагдж болно. 근데 사람들에게 칭찬받을 만한 올바른 삶이 분명히 우리의 삶을 통해 나타내져야 된다라는 거예요. Гэхдээ эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй бид бүхэн өндрөөр үнэлүүлсэн, тэдгээр хүмүүсээр магтуулан сайшаагдсан дүр төрх бидэнд байж байх ёстой. 그리고 그 전과 후가 분명하게 구별될 때 복음은 더욱 힘있게 전해지는 겁니다. За тэгээд өмнөх ба дараах амьдрал маань гарцаагүй зааглагдж байж, өөр байж бид бүхэн сайн мэдээг илүү хүчтэй тарааж чадна. 이 교회를 통해서도 Энэ чуулганаар ч хүртэл дамжуулаад, 안디옥 교회를 통해서도 Антиох чуулганаар ч хүртэл дамжуулаад, 우리 교회를 통해서도 마찬가지입니다. манай чуулганаар ч бас дамжуулаад яг ижилхэн баг. 바울을 통해서 왜 그렇게 많은 영혼들이 구원을 받았겠습니까? Паулаар дамжуулаад яаж тийм олон хүмүүс аврагдсан юм бол? 바울의 말을 왜 사람들이 그렇게 귀 기울여 들었겠습니까? Паулын хэлж ярьж байсан үгийг яагаад хүмүүс тэгж их чих тавин сонссон юм бол? 갈라디아서 1장에 보면 그 답이 나오죠. Галаат 1-р бүлэг дээр хариулт нь гарч 그가 байгаа. 구원받기 전에는 오히려 교회를 핍박하고 사람들을 죽이러 다니는 사람이었습니다. тэрээр аврагдахаас өмнө чуулганыг хавчдаг. За тэгээд чуулганд үйлчлдэг хүмүүсийг алж хөнөөхөөр явдаг байсан. 그런데 구원받은 이후에
사도 바울의 삶은 변했어요. Гэхдээ аврагдсны дараа Илч Паулын амьдрал өөрчлөгдсөн тийм ээ. 어떻게 해요? Яаж вэ? 자신의 목숨을 아끼지 않고 Өөрийнхөө амнасыг ч юмн чинээ бодолгүйгээр. 예전에는 다른 사람의 목숨을 해하러 다니는 사람이었는데 Өмнө нь өөр бусад хүмүүсийн амь насанд хор хохирол учруулахаар явдаг хүн байсан. 이제는 자기의 목숨을 희생해서 복음을 전하는 사람의 모습으로 바뀌었던 겁니다. Харин одоо өөрийнхөө амнасыг ч хүртэл тийм ээ хямгадалгүйгээр сайн мэдээний төлөө явж байгаа амьдралыг тэр хүмүүс харсан. 사람들이 그의 말에 귀를 기울이지 않았겠습니까? Тийм байхад хүмүүс түүний үгэнд чиг тавихгүй байх болов. 자, 우리 시대에도 동일합니다. Тэр бидний цаг үед бас адилхан. 우리 한 사람 한 사람이 구원받기 전과 후의 모습이 분명하게 변화될 때 За нэг хүн аврагдсны дараа үнэхээр өөрчлөгдвөл 우리의 교회의 모습이 계속 변화될 때 манай чуулганы дүр төрх үргэлжлүүлэн өөрчлөгдвөл 그래서 하나님께서 세우신 교회의 능력이 분명히 나타내어질 겁니다. Бурхны бий болгосон чуулганы хүч чадал гарцаагүй бид бүхнээр дамжуулаад илчлэгдэн харагдах болно. 그리고 하나님께서 세우신 교회의 합당한 모습 두 번째는 바로 서로 돕는, 서로 사랑하는 모습이다라고 안디옥 교회를 통해서 나타내십니다. За тэгээд түүний дараа Бурхны бий болгосон чуулганд байх ёстой хоёр дахь шин чанар нь юу вэ гэвэл бие биендээ тусалдаг, бие биендээ хайртай байх ёстой гэдгийг Антиох чуулганаар дамжуулаад бидэнд хэлж өгсөн байгаа. 사도행전 11장 Үйлс 11-р бүлэг 27절에서 30절입니다. 27-оос 30. 27절에서 30절 11-ийн 27-оос 30 байна. 예, 같이 읽죠. Хамт уншия. Энэ өдрүүдэд Иерусалимаас Антиох хэдэн иш үзүүлэгчид иржээ. Тэдний нэг Агаб гихч босож сүнсээр зааварчлагдан бүх дэлхийг хамарсан их өсөглөн болно гэж хэлв. Энэ өсөглөн Клаудийн хаанчлалын үед болжээ. Тэгээд Юдэд суух ах トゥ нартаа дагалдагч бүр өөрсдийн хэр чадлаар тусламж илгээхээр шийдэв. Түүнийгээ Барнаб, Саул хоёрын гараар ахлагчдад илгээжээ. 아가보라는 한 선지자를 통해서 성령의 예언이 있었습니다. Агаб гэдэг иш үзүүлэгчээр дамжуулаад ариун сүнсний зөвгнөл байсан байна. 바로 예루살렘 교회에 예루살렘 지역에 기근이 닥치게 될 것이고 За Иерусалим гэдэг газар нутагт одоо өсөглөн бий болох гэж 그로 байна. 인해서 예루살렘 교회의 성도들이 많이 어려워질 것이라는 예언이었습니다. Үүнээс болоод Иерусалим чуулганы ахын дүүс их хүнд хэцүү нөхцөл байдалд орох юм байна гэдэг мэдээг хэлүүлсэн 그 байна. 성령님의 예언대로 그것은 그대로 이루어졌습니다. За тэгээд ариун сүнсний хэлсэн зөвгөнлийн дагуу яг түүнийхэн дагуу болсон. 그런데 그 소식을 들은 안디옥 교회의 모습입니다. За яг тэрхүү мэдээг сонссон Антиох чуулганыхны дүр төрх. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 Тэгээд Юдэд суух ах トゥ нартаа дагалдагч бүр өөрсдийн хэр чадлаар тусламж илгээхээр шийдэв. 자, 신앙이 시작된 곳은 예루살렘 교회라고 할 수 있을 겁니다. Итгэлийн эхлэл цэг болсон газрыг нь Иерусалим гэж хэлж болох юм. 구원받은 지도 오래됐고 더 신앙적으로 강건한 교회는 예루살렘 교회라고도 할 수 있을 겁니다. Аврагдаад удсан итгэлийн хувьд илүү батбуу хүчтэй амьдарч байсан чуулган бол Иерусалим чуулганыхан баг. 그런데 그럼에도 불구하고 안디옥 교회에서 예루살렘 교회를 돕고 있습니다. Гисэн хэдий ч үл харгалзаад Антиох чуулганыхны зүгээс Иерусалим чуулганыхан тусламж илгээж байна. 이것은 단지 물질적인 도움의 의미를 갖고 있는 것이 아니라 Тэгэхээр энэ маань зүгээр нэг эд материалын тусламжийг хэлж байгаа юм биш ээ. 바로 사랑이라는 것을 교훈해주고 있는 겁니다. Харин хайр гэдэг сургамжийг давхар агуулсан байна. 자, 교회는 서로 사랑하는 곳입니다. Тэр чуулган гэдэг маань бие биенээ хайрладаг газар. 사랑의 하나님께서 사랑하려고 세우신 곳이 바로 하나님의 교회입니다. Хайрын бурхан бие биенээ хайрлаасаа гэсэндээ бий болгосон газар бол чуулган байгаа. 그래서 고린도전서 11장에 보면 몸의 지체를 통해서도 우리에게 교훈해주고 계신 거예요. Тийм учраас 1-р Коринт 11-р бүлэг дээрээс харуул биеийн эргэтэн тус бүрээр дамжуулаад үүнийг сургамжилсан байгаа шүү дээ. 몸의 지체는 각각 다른 역할을 가지고 있습니다. За биеийн эргэтнүүд бүгдээрээ өөрсдийн гэсэн тус тусын үүрэгтэй. 각각 다른 모양들을 가지고 있습니다. өөрсдийн гэсэн хэлбэртэй. 하지만 그 각각의 역할이 있고 기능이 있는 거죠. Тус тусын үүрэг, тус тусын чадвар гэдэг юм байгаа шүү 해야 дээ. 될 일이 있고 쓰임이 있는 겁니다. Хийх ёстой ажил гэж байгаа, хэрэглэгдэх ёстой зүйл гэж байгаа. 다 눈이 될 수 없죠. Бүгдээрээ нүд байх боломжгүй. 다 입이 될 수 없습니다. Бүгдээрээ уруул байж чадахгүй 다 үстэй. 손이 될 수 없습니다. Бүгд гар байх боломжгүй. 보이지 않는 지체도 있고 Нүдэнд харагдахгүй эргэтэнч гэж бий. 오히려 약해 보이는 지체가 더 요긴하게 쓰이는 경우도 있다라고 말씀하십니다. Харин ч бүр сул дорой мэд харагдаж байгаа эргэтэн бид зайлшгүй хэрэгцээтэй чухал байдаг. 그래서 영광을 받아도 함께 영광을 받고 Тийм учраас суу алдрыг хүртсэн ч хамтдаа алдаршуулагдана. 어려움을 당해도 함께 어려움을 겪는 것이다 말씀하셨어요. Хүнд хэцүү нөхцөл байдалд орсон ч хамтдаа зовноо гэсэн баг.
몸의 지체를 통해서 교회를 설명해 주신 겁니다. Тэр биеийн эрхтнүүдээр дамжуулаад чуулганыг хилээд байна шүү дээ, 자, тийм ээ. 우리는 구원받은 지 오래됐든 오래되지 않았든 Тэгэхээр бид бүхэн аврагдаад удсан ч бай, аврагдаад удаагүй ч бай. 내가 달란트가 많든 적든 Надад авьяас чадал ихч бай, багч бай. 내가 어떤 모양이든 Би ямар ч хэлбэр дүрстэй байсан 분명히 бай. 우리는 서로가 서로에게 도움을 주는 존재로서 이곳에 함께하고 있다는 거예요. Бид бүхэн бие биендээ туслагчаар оршиж байгаа хүмүүс учраас л энэ газар хамтдаа байгаа юм 교회 аа. 안에 필요하지 않은 사람은 한 사람도 없죠. Чуулган дотор хэрэггүй хүн нэг ч байхгүй байна үстэй. 하나님께서 그 원하시는 대로 지체를 두셨다라는 말씀처럼 Бурхан өөрийнхөө хүсэж байгаа газарт нь тэр эргэтэн тус бүрийг байрлуулжээ гэсэн. 하나님께서는 우리를 다 원하시는 대로 교회 안에 두신 겁니다. Бид бүхнийг Бурхан яг хүсэж байгаа байрлалдаа бид бүхнийг байршуулсан гэсэн. 때로는 스스로의 모습을 생각할 수도 있어요. За заримдаа бас өөрийнхөө дүр төрхийг бодож үзэж 나 болох 같은 юм. 사람이 교회 안에 필요할까? За над шиг хүн ер нь энэ чуулгандаа хэрэгтэй юм болоо 나같이 да. 성장이 더딘 사람이 Над шиг ийм удаан өсдөг хүн. 나처럼 마음이 올바르지 않은 사람이 Над шиг ийм зөв зураг сэтгэлгүй хүн. 나처럼 아무 재능도 없는 사람이 Над шиг ямар ч авьяас чадалгүй хүн. 교회 안에서 과연 필요한 존재일까? Энэ чуулган дотор ер нь хэрэгтэй хүн муу юм болов 내가 уу? 형제자매들에게 도움을 줄 수 있을까? Би ахын дүүстэй ер нь тусалж чадах болов уу? 하나님은 그렇다라고 말씀하시는 거예요. Бурхан тийм ээ гэж хэлж байгаа. 내가 너를 필요하기 때문에 구원으로 불렀고 Би чамайг хэрэгтэй учраас л аврал руу дуудсан. 교회 안에 지체로 두신 것이다 말씀하신 겁니다. Чуулган доторх нэг эргэтэн болгосон гэж хэлж 자, байгаа. 다른 사람을 바라볼 때도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөр бусдыг харахтаа ч бас адилхан. 우리가 때로는 형제자매들을 바라볼 때 이런 잘못된 마음이 찾아올 때도 있습니다. Бид бүхэн заримдаа бусад ахын дүүсээ харахтаа ингэж буруугаар бодож болох юм. 오히려 저 형제님은 없으면 전도가 더 잘 될 것 Гэхдээ 같은데 энэ ах байхгүй байвал сайн мэдээ илүү сайн тараагдах юм шүү. 저 자매님이 없는 게 교회에 더 큰 유익이 될 것 같은데 Энэ нэгч байхгүй байх юм бол чуулганд илүү ашиг тустай юм биш үү? 그렇지 않습니다. Гэхдээ тийм биш ээ. 하나님께서 원하시는 대로 그 지체를 두신 겁니다. Бурхан яг хүсэж байгаагийнхаа дагуу тэр эрхтнийг тэр газар байрлуулсан. 그리고 하나님께서 원하시는 모습대로 다듬어 가십니다. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө хүсэж байгаагийнхаа дагуу тэр хүнийг засаж өөрчлөд явдаг. 우리가 교회 안에서 형제자매들을 보면서 해야 될 것은 기도입니다. Тэр бид бүхэн чуулган дотор байгаа ахын дүүсийгээ хараад хийх ёстой зүйл маань залбирах. 그리고 기다려 주는 겁니다. Тэгээд тэр хүнийг хүлээх. 하나님께서 세우셨으니 Бурхан бий болгосон учраас 분명 하나님께서 다듬어 가십니다. гарцаагүй Бурхан тэр хүнийг өөрөө засаад 자, 그런데 өөрчлөд 중요한 явна. 것은 무엇입니까? За тэгвэл чухал зүйл нь юу вэ? 교회는 서로 돕는 역할을 위해서, 서로 사랑하는 역할을 위해서 불러주셨다라는 거예요. Энэ чуулганыг бие биендээ туслуулахын тулд, бие биенээ хайрлахын тулд дуудсан газар. 그래서 교회는 내가 도움을 받으려고 가는 곳이 아니라 Тийм учраас чуулган гэдэг маань би бусдаас тусламжийг авахын тулд ирдэг газар биш. 내가 도움을 주러 가는 곳이 되어야 합니다. Би тусламжийг өгөхөөр ирдэг газар. 교회는 내가 사랑을 받으러 가는 곳이 아니라 Энэ чуулган гэдэг маань хайрлуулахаар ирдэг газар биш. 내가 사랑을 하러 가는 곳이 되어야 합니다. Би хайрлахаар очдог газар. 그래서 서로 사랑하고 존경하기를 먼저 하라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас би биенээ хайрлан, би биенээ хүндтгэхийг эхлээд хийгээрэй гэсэн байна. 성경에 보면 사랑에 대한 말씀이 많이 나오죠. За Библиэрээс харах юм бол хайрын талаарх үг их олон бий. 주께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Эзэн та нарыг яаж хайрлсан шиг та нар ч мөн бие биенээ хайрлах тун. 근데 사랑에 대한 그 많은 말씀 가운데도 사랑을 요구해라라는 말씀은 단 한 말씀도 Гэхдээ 없습니다. хайрын талаарх тэр олон ишлэлийг уншаад үзэх юм бол хайрыг бусдаас шаардаарай гэдэг үг нэгч байхгүй байгаа. 우리 각자에게 다 말씀하고 계신 거예요. Хүн тус бүрт ингэж хэлж байгаа. 사랑해라. Хайрл. 사랑을 주라 말씀하십니다. Хайрыг бусдад өг гэж хэлж байгаа. 하나님께서 세우신 안디옥 교회가 그러했습니다. Бурхны бий болгосон Антиох чуулган яг тийм байсан. 비록 예루살렘 교회에 비해서 여러 가지로 부족한 교회라고 보일 수 있었지만 Хэдийгээр Иерусалим чуулгантай харьцуулах юм бол олон талаасаа дутагдмал байсан гэж хэлж болох юм. 사랑을 나타내었던 모습이었던 거예요. Гэхдээ хайрыг дүүргдэг дүр төрх тэднээс 우리가 ажиглаж байгаа. 어린아이와 같은 신앙의 대표라고 생각하는 고린도 교회도 마찬가지입니다. За бид бүхний балчир хүүхдүүдийн итгэлтэй тийм ээ чуулганы төлөөлөл болсон чуулган гэд Коринт чуулганыг мэднэ. 어린아이와 같은 믿음을 교회 가운데 많이 나타냈잖아요. Балчир хүүхдийн дүр төрх шин чанарыг чуулган дотор их олон харуулсан. 교회 안에서 파당을 나누고 Чуулган дотор тийм ээ талцсан 또 бай. 서로 배려하지도 않고 Бие биендээ найр тавиагүй. 질서도 없고 Дистараа байхгүй. 죄를 짓고도 부끄러워하지도 않고 Гим нүгэл хийчгээд ичис санаа 하여튼 зовоогүй. 교회에 잘못된 여러 가지의 모습들이 있었습니다. Ямар ч л байсан тэр чуулган дотор их олон янзын хүндрэл асуудлууд байсан. 그럼에도 본이 되는 모습이 있었죠. Гэхдээ үлгэр жишээж дүр төрх бас байсан. 예루살렘 교회를 도와주었습니다. Иерусалим чуулган тусалсан баг. 그게 오히려 빌립보 교회에는 격동이 되었다라고 말씀하고 계신 거예요. Тэр нь тэгээд бүр Филиппой чуулганы ахын дүүсийг хөдлөглөө гэж байгаа шүү дээ. 우리에게도 분명히 하나님께서 이 교회 가운데 세우신 이유가 있고 Тэр бид бүхнийг ч гэсэндээ энэ чуулган дотор босгон байгуулсан шалтгаан гэж 또 бий. 하나님의 일에 쓰임이 있는 겁니다. Тэгээ бурхны ажилд хэрэглэгдэх хэрэгцээ
хэрэгцээ гэж би. 다른 것은 부족할 수 있지만 하나님께서 나를 세우신 이유가 분명히 존재하고 있는 거예요. Би өөр зүйлээр дутагдaltaй тал байгаа ч гэсэндэ бурхан намайг дуудсан тодорхой зорилго шалтгаан гэж би. 우리는 교회를 통해 그 유익을 나타낼 수 있습니다. Бид бүхэн чуулганаар дамжуулаад тэр ашиг тусыг харуулж болно. 사랑의 은사가 있는 분들은 사랑을 나타내세요. Хайрын бэлэг авьяастай хүн байвал хайрыг харуулаарай. 권면의 은사가 있는 분들은 권면의 은사를 나타내세요. Бусдад заавар зөвлөгөө өгдөг тийм бэлэг авьяастай хүн байвал бусдад зааварчлаарай. 위로의 은사가 있는 분들은 위로를 나타내고 Бусдыг тайтгаруулах бэлэг авьяастай хүн байвал бусдыг тайтгаруулаарай. 질서에 있는 은사가 있는 분들은 질서를 나타내면 됩니다. Эмх журмын бэлэг авьяас байвал эмх журамтай байгаарай. 하나님은 우리 각자의 모습을 그렇게 교회 안에서 사용해 가시는 겁니다. Бурхан бидний хүн нэг тус бүрийн дүр төрхийг чуулган дотор яг ийхүү хэрэглээд явж байгаа. 그래서 우리는 교회 안에서 빚진 자의 마음으로 항상 교회를 사랑하고 돕는 역할을 해야 됩니다. Тийм учраас чуулган дотроо бид бүхэн өртөө шүүдэ гэсэн сэтгэлээр бие биендээ туслангаа бие биендээ хайртай байх ёстой. 로마서 За Ром номноос олж харъя. 로마서 15장입니다. Ром 15 로마서 15장 Ром 15-ийн 25절에서 27절입니다. 25-аас 27 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Харин одоо би ариун хүмүүст үйлчлэхээр Иерусалимд очих гэж байна. Учир нь Иерусалимийн ариун хүмүүсийн дундах ядуус зориулж хандив үхийг Македонийнхан болон Ахайнхан таашаасан юм. Тийм ээ, тэд таашаасан нь Иерусалим дэх ариун хүмүүсийн өмнө өртөнх. Хэрв харинхан тэдний сүнслэг зүйлсийг хуваалцсан бол эд зүйлсээрээ тэдэнд үйлчлэх өртөө юм. 마게도냐와 아가야 사람들, 성도들이 예루살렘 성도들을 도왔습니다. За Македонийнхан болон Ахайнхан Иерусалимчуудад туслахад тийм ээ одоо дуртай байсан байна. 그래서 27절에 보면 За 27 дугаар ишлэл дээрээс нь харвал 또한 저희는 그들에게 빚진 자니라고 말씀하고 계십니다. яагаад гэвэл тэд ариун хүмүүсийн өмнө өртөө гэсэн байна. 빚진 자의 마음을 가지고 도왔다라는 거예요. Тэгэхээр өртөө шүүдэ гэсэн сэтгэлээр тэдэнд тусалсан гэсэн үг байна тийм ээ. 빚이란 건 무엇입니까? Өр гэдэг чинь юу вэ? 마땅히 갚아야 될 의무가 있는 거예요. Гарцаагүй төлөх ёстой, гарцаагүй барагдуулах ёстой зүйл шүү дээ. 갚아도 되고 갚지 않아도 되는 것이 아니라 Төлсөн ч болдог, төлөхгүй байсан ч болдог тийм зүйл өр биш. 우리가 받은 것이기에 반드시 갚아야 될 의무와 책임을 나타내고 있는 겁니다. Бид бүхэн авсан юм болвол түүнийгээ гарцаагүй төлөх ёстой, барагдуулах ёстой тийм хариуцлага бидэнд бий. 바울은 마게도냐와 아가야 교회 성도들에게 이야기하고 있는 겁니다. Паул Македончууд болоод Ахайн тийм ээ чуулганы ахын дүүс хэлсэн байна. 어떤 마음으로 예루살렘 교회를 도와야 하느냐? Ямар зүрх сэтгэлээр Иерусалим чуулган туслах ёстой вэ? 너희들은 사랑의 빚을 졌다. Та нар хайрын хувьд өртөө шүү. 자, 우리는 사랑의 빚진 자들입니다. Бид бүхэн хайрын өртөө хүмүүс. 예수 그리스도의 십자가의 사랑의 빚을 졌습니다. Есүс Христийн загалмайн хайранд бид үр тавьсан. 죄인 되었던 우리를 위해 그 목숨을 내어 주셨습니다. Гэмтэн байсан бид бүхний төлөө өөрийн амь насыг зориулсан байна. 원수와 같이 살던 우리들을 위해 그 생명을 내어 주셨습니다. Дайсан мэт амьдарч байсан бид бүхний төлөө өөрийн амь насаа зориулсан байна. 아무런 조건 없이 베풀어 주신 놀라운 은혜였습니다. Ямар ч болзолгүйгээр дүүргэж өгсөн тэр гайхалтай хайр нэгүсэл байсан. 우리는 이 은혜를 다 갚을 수 없겠죠. Бид бүхэн энэ нэгүслийг бүгдээрэнг нь хариулж барахгүй. 하지만 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할 거라는 마음으로 우리는 살아갑니다. Гэхдээ надад хандсан бүх өгөөмөр хишгийнхин төлөө би эзэнд юу буцаах вэ гэсэн сэтгэлээр бид амьдарч байгаа. 다 갚을 수 없는 너무나 큰 은혜이지만 Бүгдийг нь төлж барагдуулахын аргагүй том нэгүсэлч гэсэн. 이 세상을 사는 가운데 조금이라도 갚다가 주님을 만나고 싶은 것이 모든 그리스도인들의 마음일 겁니다. Энэ дэлхий дээр амьдрал байх юм бол жаах нэгэн чатууга төлж байгаад явах юмсандаа гэсэн сэтгэл аврагдсан хүмүүсийн зүр сэтгэл. 그것은 주님의 사랑을 깨달은 사람의 너무나 자연스러운 마음이겠죠. Энэ бол эзний хайрыг ойлгож ухаарсан хүнд мэдээж л байх ёстой зүр сэтгэл үстэй. 근데 그 사랑의 빚을 어떻게 갚으라고 말씀하십니까? Тэгвэл тэрхүү хайрын үрийг яаж төлөөрэй гэсэн бэ? 구원받지 않은 사람들에게 전도의 빚으로 갚고 Аврагдаагүй байгаа хүмүүс сайн мэдээний үрийг төлснөөр төлж 그리고 болно. 교회 안에서 형제 자매님들을 사랑하는 것으로 그 빚을 갚으라고 말씀하고 계신 거예요. Бас чуулган дотор ахан дүүсээ хайрласнаар тэрхүү үрийг төлж барагдуулж болно гэж хэлсэн байна. 형제 자매님들을 사랑하는 것 해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다. Тийм учраас ахан дүүсээ хайрлана гэдэг чинь хайрлсан ч болдог, хайрлахгүй байсан ч болдог тийм асуудал биш ээ. 많은 분들이 전도에 대한 책임감을 갖습니다. Маш олон хүмүүс сайн мэдээний хариуцлагатай амьдардаг. 가져야 합니다. сайн мэдээний хариуцлагатай 우리는 байх 복음의 ёстой. 빚을 진 자들이기 Бид 때문에 бүхэн сайн мэдээний өртөө учраас 사도 바울이 헬라인이나 유대인이나 복음을 전했던 것처럼 Илч Паул грекч вэ, юудэйч вэ бүх хүмүүсийг ялгарлгүй
зүгүүгээр сайн мэдээг тараасан шиг. 지혜로운 자나 야만인에게도 복음을 전했던 것처럼 Цэцэд ба мунхаг хүмүүс сайн мэдээг тараасан шиг. 자기와 아무 상관없는 사람에게도 자신의 목숨과 힘을 다해서 복음을 전했던 것처럼 Өөртөө нь ямар ч холбоо хамааралгүй хүмүүст өөрийн бүх хүчээр ажиллаад сайн мэдээг тараасан шиг. 그 빚진 자의 마음으로 우리는 전도해야 합니다. Тийм өртөө шүү дээ гэсэн сэтгэлээр бид сайн мэдээг тараах ёстой. 그런데 사랑도 마찬가지라는 거예요. Гэхдээ энэ хайрч бас адилхан. 옆에 있는 형제자매들을 사랑하는 것, Хажууд байгаа ахан дүүсээ хайрлах. 형제자매들을 용서하고 이해하는 것. Ахан дүүсээ уучлах, ахан дүүсээ ойлгох. 그것은 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 Эдгээр зүйлс бол хийсэн ч болдог, хийхгүй байсан ч болдог зүйл биш. 주님의 사랑에 빚을 졌다면, Эзний хайрын өртөө болсон бол 주님의 사랑에 빚을 졌다면 эзэнд хайрын өртөө болсон бол 반드시 해야 되는 일이라고 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. гарцаагүй хийх ёстой зүйл юм аа гэдгийг бидэнд хэлсэн байна. 안디옥 교회는 하나님께서 세우셨습니다. Антиох чуулганыг бурхан бий 그 болгосон. 세우심에 합당한 모습으로 서로 돕고 사랑하는 모습이 나타내어졌던 겁니다. Тэр бий болгосон тийм ээ түүнийхэн дайтай үнэхээр бие биендээ тусалдаг, бие биенээ хайрладаг дүр төрхөөр тэд амьдарсан. 우리 자신도 우리 교회도 그러한 모습이 되어야 합니다. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ, хувь хүн маань ч гэсэндээ ялгаагүй яг ийм дүр төрхөөр амьдрах ёстой. 그리고 마지막으로 안디옥 교회의 모습은 바로 전도하는 모습이었습니다. За тэгээд хамгийн сүүлийн Антиох чуулганд байсан дүр төрх сайн мэдээг тараадаг байсан. 사도행전 13장 Үйлс 13 дугаар бүлэг байна. 1절에서 3절입니다. 13-ийн 1-ээс 3. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Антиох дахь чуулгаанд иш үзүүлэгч мөн багш нар байв. Тэд Барнаб, Нигер гэгддэг Симеон, Күрэний Луки, захирагч Херодтай хамт өсөж торинсон Манаин, Саул нар болоо. Тэднийг эзэн мөргөж мацаг барьж байх үед ариун сүнс миний дуудсан үйлчлэл Барнаб, Саул нарыг надад тусгаарлагтун гэв. Тэгээд тэд мацаг барин залбирч тэдэн дээр гар тавиад явуулжээ. 안디옥 교회의 주요 일꾼들이 5명이 있었습니다. За Антиох чуулганы яг гол ажлыг тэмээ хийдэг үйлчлэгч 5 хүн байсан 근데 байна. 성령 하나님의 뜻 가운데 이 중에 둘을 지금 전도 여행을 보내게 된 겁니다. За гэтэл ариун сүнс бурхны зааварчилгаагаар удирдамжаар энэ 5-аас 2 хүнийг нь илгээ гэсэн. 여러분 한번 생각해 보세요. За хүмүүсээ та бүхнийг бодоод үзээрэй. 전도에 가장 앞선 일꾼 5명이 있습니다. Сайн мэдээний ажилд хамгийн урд гараад ажилдаг яг 5 хүн байж. 바나바가 제일 앞에 언급되어 있죠. За Барнаб хамгийн түрүүнд дурддагдж байгаа үстэй. 아마도 이 시기에 바나바가 가장 큰 일을 맡고 여러 가지 일들을 했을 겁니다. Тэр энэ цаг үед ч гэсэндээ Барнаб хамгийн том ажлыг нь хүлээж аваад их урд гараад үйлчилдэг байсан. 그런데 성령님께서 전도를 명령하셨고 За гэтэл ариун сүнс сайн мэдээг тушаасан байна. 이 일꾼 5명 중에 2명의 중요한 일꾼을 보내기로 결정합니다. За энэ 5 ажилчдаас 2 хүнийг нь тэр сайн мэдээ тараахаар илгээгээрэй гэж байна. 여러분 가는 입장도 남는 입장도 결코 쉬운 입장이 За 아닙니다. хүмүүсээ тэгэхээр тэр газар руу илгээгдээд явж байгаа нь ч энэ газараа үлдэж хоцорч байгаа нь ч юусоо амархан зүйл байгаагүй. 가는 입장도 쉽지 않겠죠. Явах хүмүүст нь ч гэсэндээ хэцүү байсан байж таарна. 아무도 없는 곳에 Хинч байхгүй газар. 아직 교회가 세워지지 않은 곳에 Ямар чуулган бий болоогүй байгаа газар. 어떤 환경이 있을지 예상할 수도 없고 Ямар нөхцөл байдал хүлээж байгааг ч тооцоолох аргагүй. 그곳에 전도하러 가라는 겁니다. Тэгэл тийм газар руу сайн мэдээг тараахаар яваа гэж 순종했습니다. дуулууртай 근데 байсан. 남는 사람도 생각해 보세요. Гэтэл үлдэж байгаа хүмүүсийг нь бас бодоод үзээрэй. 갑자기 교회의 중요한 일꾼이 2명이나 빠지게 되었습니다. Гинэт чуулганы чухал ажилчин болоо 2 хүн нь яваад өгч. 가장 앞선 일꾼인 바나바도 빠지게 되었습니다. Хамгийн урдаас зүтгэж байсан Барнаб ч хүртэл яваад өгч байна. 남는 입장에서도 결코 쉬운 상황은 아니었을 거예요. Тэр үлдэж байгаа хүмүүсийн нөхцөл байдал ч гэсэндээ амаргүй байсан. 근데 안디옥 교회는 분명한 목적이 있었습니다. Гэхдээ Антиох чуулганд тодорхой зорилт байна. 하나님께서 세우시고 하나님께서 보여주신 비전이 있었습니다. Бурхны өөрт нь харуулсан, Бурхны өөрт нь мэдүүлсэн сайн мэдээний алсын хараа байна. 그것이 바로 전도였던 거예요. Тэр алсын хараа нь сайн мэдээ тараах. 교회의 존재 목적이 무엇이냐? Чуулган оршин байгаа зорилго нь юу вэ? 교회가 해야 될 일이 무엇이냐? Чуулганы хийх ёстой ажил юу вэ? 전도라는 분명한 방향성이 있었던 겁니다. Сайн мэдээ гэдэг маш тодорхой зүг чиглэл байсан. 예수님께서 말씀하셨죠. Есүс эзэн ингэж айлсан. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Та нар бүх дэлхийгээр явж очиод сайн мэдээг бүхий л үндэстэнд тунхагл. 예수님의 말씀을 가지고 안디옥 교회도 살아갔던 겁니다. Энэ Есүсийн үгийг л зууран бариад Антиох чуулганыхан амьдрчээ. 우리 교회도 마찬가지입니다. Манай чуулган ч бас адилхан. 주님이 세우신 우리 교회도 방향성이 분명해야 합니다. Эзний босгон байгуулсан манай чуулганы зүг чиглэлч бас тодорхой байх ёстой. 우리가 왜 말씀을 배웁니까? Бид бүхэн яагаад үг сурдаг юм 왜 бэ? 우리가 모입니까? Бид нар яагаад цуглаж 왜 우리가 хөдөлдөг юм бэ? 수고하고 희생합니까? Яагаад бид нар хөдөлмөрлөж 왜 золиос 우리가 юм бэ? 사랑으로
구제합니까? Яагаад бид нар хайраар 왜 нөхөрлөдөг юм бэ? 우리가 거룩하게 되려고 노력합니까? Яагаад бид ариун байх гэж хичээдэг 왜 юм бэ? 우리가 함께 모여 기도합니까? Яагаад бид хамтдаа цуглаж залбирдаг юм бэ? 한 방향을 가리키고 있는 거예요. Нэг л зөв чиглэлийг зааж өгч байгаа. 전도. Сайн мэдээ. 아직 구원받지 못한 영혼들에게 Хараахан аврагдаагүй байгаа тэдгээр сүнснүүдэд 내가 받은 구원으로 나만 천국에 가는 것으로 기뻐하는 것이 아니라 би өөрийн хүлээж авсан сайн мэдээгээрээ л баярлаад сэтгэл ханаад иваачнд очих биш. 내가 사랑하는 사람들에게 Би хайртай хүмүүстэй. 혹 내가 알지 못하는 사람에게 일지라도 복음을 전파하기 위한 목적으로 살아가고 있는 겁니다. Магадгүй миний огтоос танихгүй, огтоос мэдэхгүй хүн байсан ч гэсэндэ тэдгээр хүмүүс явж очиж сайн мэдээг тараах ёстой гэсэн тодорхой зорилго бидэнд бий. 자, 교회는 전도라는 목적을 이루면 방황하게 됩니다. За энэ чуулган гэдэг маань сайн мэдээ тараах ёстой гэдэг зөв чигээ алдчихвал төөрөлт. 자, 요한계시록에 보면 소아시아에 있었던 7 교회에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. Ичлэл номон дээрээс харах юм бол Бага Азад байсан 7 чуулганы талаар гарч байгаа тийм ээ. 실제 했었던 실제 교회의 모습입니다. Яг боддоор оршин байсан бодит чуулганы түүх. 그 교회의 모습을 통해서 우리가 본받아야 될 것과 조심해야 될 것들을 나타내고 계시죠. За тэр чуулганы дүр төрхөөр дамжуулаад бид бүхний тийм ээ өөрсдөө байлгах ёстой, байлгаж болохгүй дүр төрхүүдийг харж байна. 하지만 그 7 교회를 통해서 또 교회의 역사를 나타내고 계십니다. Гэхдээ бас энэ 7 чуулганаар дамжуулаад чуулганы түүхийг бас бидэнд 근데 харуулдаг. 이제 세 번째 언급되어 있는 교회가 바로 버가모라는 교회예요. За гурав дахьт нь дурддагдж байгаа чуулган нь Пергам гэдэг чуулган байна. 그때 예수님의 책망이 있습니다. Тэр үед тийм ээ Есүсийн зэмлэл байсан. 그때를 이제 시대적으로는 국가 교회 시대라고 표현합니다. За цаг үеийн тухайд нь авч үзэх юм бол одоо төрийн шашинт тийм ээ цаг үе гэж хэлж 그 байна. 초대교회의 시대를 지나서 Анхны чуулганы цаг үеийг өнгөрөөд 기독교를 로마 황제가 공인해 주었습니다. за Христэд итгэлийг тийм ээ Ромын эзэн хаан албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн байна. 시간이 지나자 아예 로마의 국교를 기독교로 바꾸어 주었습니다. За тэгээ цаг хугацаа өнгөрөөд Ромын төрийн шашин нь тэр чигтээ Христэд итгэл болсон байна. 더 이상 신앙생활에 어려움이 없었습니다. Тийм учраас цаашдаа итгэлийн амьдралын хүндрэл бэрхшээл алга болсон. 오히려 교회의 일꾼들은 뭐 군을 면제해 주거나 세금을 면제해 주는 혜택까지 주어졌고요. Тийм учраас чуулганы ажилчдад тийм ээ бүр татврын за тэгээд нэмэлтээр одоо үн өртөг гэл маш олон сайхан давуу талууд бий болсон байна. 교회를 다니는 것이 힘든 일이 아니라 오히려 영광스러운 일이 되었습니다. Тийм учраас чуулганд явах нь чуулганд ирэх нь тийм хүнд хэцүү адармаатай асуудал би суу алдрын хэрэг болсон. 로마 황제가 나라의 종교를 정했으니까 Ромын эзэн хаан нь өөрөө төрийн шашин болгочихж 나는 байгаа шүү 지금 дээ. 그 종교를 믿고 있다고. Тийм учраас би тэр шашинд итгэдэг. 오히려 그런 시대 상황이 되어버렸던 거예요. Яг тийм уур амьсгал тухайн цаг үеийг бүрэлдүүлсэн байна. 근데 그때의 교회의 모습이 어떠했을까요? За тэгвэл тэр үед чуулганы дүр төрх ямар байсан бол? 더 이상 힘들게 전도하지 않아도 되었습니다. Цаашдаа зовн барин бай сайн мэдээг тарах шаардлагагүй. 더 이상 그리스도인이라는 이름으로 핍박과 조롱을 당하지 않아도 되었습니다. Цаашдаа Христэд итгэгч гэдэг нэрээр зовж хавчигдах шаардлагагүй болсон. 오히려 교회를 다니는 것이 훈장처럼 영광처럼 여겨지는 시대가 된 겁니다. Чуулганд явах нь өөрсдийнх нь хувьд тийм ээ тэмдэг медаль юм шиг, суу алдар юм шиг мэдрэгддэг болсон байна. 힘들게 전도할 필요가 없어졌죠. Тийм учраас зовн барин сайн мэдээг тарах шаардлага алга болсон. 서로 교회에 오려고 하고 있습니다. Бие биенээ тийм ээ аль аль нь сүмд ирэх гээл хичээж байна. 교회가 타락하기 시작한 За 거예요. тэгээд чуулган завхарч эхэлсэн. 외형적인 것에 관심을 갖습니다. За гадны нөлөөтэй гадна талын зүйлсэд анхаарч 어떻게 эхэлсэн. 예쁜 조각상을 만들어 볼까? Яавал нэг гой сайхан хөрөг 어떻게 бүтээх. 예쁜 그림을 그려볼까? Яавал нэг гой сайхан зураг зурх. 오히려 외적인 것에 관심을 갖게 되는 Гэт 겁니다. гадна талын зүйлсэд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байгаа. 오히려 목숨을 걸고 복음을 전할 때는 교회가 순결했습니다. Гэхдээ бүхий л амь насаа зориулаад бүх хүчээ дайчлаад сайн мэдээг тарааж явах үед чуулган ариун байсан. 목숨의 위험은 받았지만 힘이 있었습니다. Яг уу амь насаа дэнжин тавин байсан ч гэсэндэ чуулган хүчтэй байсан. 그런데 전도라는 목적이 사라지니까요. Гэхдээ сайн мэдээ гэдэг зорилгоо алдчихсан чинь 외형적인 것에 관심을 갖고 гадаад талын зүйлсэд анхаарч эхэлсэн. 중요하지 않은 부차적인 것에 관심을 갖게 되었던 겁니다. Гадна талын түүний дараагийн асуудал анхаарч эхэлсэн байна. 지금도 교회는 그러합니다. Одоо ч бас чуулган адилхан. 혹시 우리가 전도라는 목적을 잃어버린다면, Магадгүй бид бүхэн энэ сайн мэдээ гэдэг зорилгоо алдчихвал 혹시 전도라는 목적을 잊고 교회 생활을 한다면 сайн мэдээ тараах ёстой гэдэг зорилгоо мартчихад итгэлээр амьдрж байгаа бол 교회는 잘못된 방향으로 가게 될 겁니다. чуулган маань буруу зөв чиглэл рүү ханднаа. 하나님이 원하시지 않는 방향의 모습이 될 것입니다. Бурхны хүсдэггүй зөв чиглэл рүү бид явна гэсэн. 자, 빌립보서 За Филиппой 1장입니다. 1-р бүлэг байна. 18절. 1:18. 빌립보서 1장 18절.
Филиппо 1:18 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэгээд юу гэж хуурамчиж бай, үннээс ч бай, аливаа замаар Христ тунхаглагдаж байна. Үүнд л би баярладаг, мөн баярлахч болно. 우리 모두가 우리 교회가 이런 바울의 마음을 본받아야 될 것입니다. Тэр бид бүхэн бүгдээрээ яг энэ Паулын зүрх сэтгэлийг өвөртлөх ёстой. 바울은 지금 복음을 전하다가 감옥에 갇혀 있습니다. Паул яг одоо сайн мэдээг тарааж байгаад шоронд хоригдчихсан байгаа 근데 цаг үе. 감옥에 갇혀 있는 바울을 보면서 두 가지의 반응들이 있는 거예요. Гэхдээ шоронд хоригдож байгаа Паулыг харах юм бол хоёр хариу үйлдэлийг харж болно. 좋은 마음을 가진 사람들도 있었습니다. За тухайн цаг үед тийм ээ сайхан зүрх сэтгэлтэй хүмүүс ч байсан. 바울이 저렇게 전도를 열심히 하다가 감옥에 갇혔으니 내가 그 일을 위해서 해야겠다. Харин нөгөө талд за Паул ингэж их хүчтэй сайн мэдээг тарааж байгаад одоо шоронд хоригдчихсан байгаа юм чинь оронд нь би тэр зүйлийг хийя. 내가 바울의 뒤를 이어서 더 열심히 한번 해봐야겠다라는 마음을 갖고 있는 사람들도 있었어요. За би Паулын үргэлжлэлийг нь тийм ээ одоо үргэлжлүүлээд хийх ёстой ажлыг нь гүйцээгээд энэ ажлыг нь би хийдаа гэж боддог хүмүүс байсан. 근데 다 그런 마음은 아니었던 겁니다. Гэхдээ бүгд тийм зүрх сэтгэлтэй байгаа. 오히려 평소에도 바울을 질투하고 시기했던 사람들도 있었던 거예요. Энгийн өдөр тутамдаа шүртэл Паулд атаархдаг, зөвдөөрөхдөг хэсэг хүмүүс бас байсан байна. 바울이 감옥에 갇혀 있으니까 잘 됐다. Паул шоронд хоригдсон нь өстой сайн болсон. 이제 그 자리를 내가 한번 차지해 보자. Одоо тэр байрыг нь би эзлээд авна. 나도 형제자매님들께 칭찬도 받고 존경도 한번 받아보자. Би ч гэсэндээ ахан дүүсээрээ магтуулъя, би ч гэсэндээ ахан дүүстэй хүндлүүлъя. 그것은 올바른 마음은 아니었습니다. Энэ бол зөв зүрх сэтгэл биш шүү дээ. 오히려 감옥에 갇혀 있는 바울에게는 상처가 되는 모습이었을 수도 있습니다. Харин ч бүр шоронд хоригдож байгаа Паулын хувьд бүр шарах сориг болмоор үйлдэл байсан байна. 근데 바울은 이렇게 고백하고 За 있잖아요. гэхдээ Паул ингэж хэлсэн байна. 전파되는 것이 그리스도라면 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. Хуурамчиж бай, үннээс ч бай, аливаа замаар Христ тунхаглагдаж байгаад л би баярлдаг, баярлахч болно. 사도 바울의 머릿속에는 뭐만 있는 거예요? Илч Паулын энэ толгойд нь юу байсан бэ? 그리스도가 증거되는 거. Христ гэрчлэг. 복음이 전파되는 것만이 있었던 겁니다. Сайн мэдээ тунхаглагдтал түүний толгойд байсан. 그것이 자신의 삶의 기쁨이었던 거예요. Тэр л тэр хүний амьдралын баяр хөөр байсан. 고난도 상관없다. Зовлон 나를 хамаагүй. 비방하는 사람이 있어도 상관없다. Намайг хавчиж байгаа хүн байсан ч хамаагүй. 어려움이 있어도 상관없다. Хүндрэл бэрхшээл байсан ч хамаагүй. 심지어 마음에 상처가 있어도 상관없다. За бүр цаашлаа зүрх сэтгэлийн шарах байсан ч хамаагүй. 증거되는 것이 그리스도라면 내가 기뻐하고 또한 기뻐한다. Тараагдж байгаа зүйл нь Христ юм бол би баярлдаг, баярлахч болно. 이것이 안디옥 교회의 모습이었고 구원받은 성도들의 모습이었습니다. Энэ өөрөө Антиох чуулганы дүр төрх байсан, аврагдсан итгэгч хүмүүсийн дүр төрх байсан байна. 우리의 마음도 동일해야 합니다. Тэр бид бүхний зүрх сэтгэлж бас ижилхэн байх 왜 ёстой. 신앙생활을 열심히 합니까? Яагаад итгэлээр хичээнгүй амьдрдаг вэ? 복음을 전하기 위해서. Сайн мэдээг тараахын тулд шүү дээ. 왜 하나님의 뜻대로 살려고 노력합니까? Яагаад бурхны хүслийн дагуу амьдрах гэж хичээж байгаа вэ? 복음을 전하기 위해서. Сайн мэдээг тараахын тулд. 왜 모이기를 힘씁니까? Яагаад хамтран тийм ээ цуглахыг хичээж байна? 복음을 전하기 위해서. Сайн мэдээг тараахын тулд. 교회의 모든 방향이 분명한 복음 전파라는 방향성을 잃지 말아야 될 것입니다. Тэр чуулганы бүхий л зөв чиглэл маань ерөөсөө л сайн мэдээг тараахын тулд байгаа шүү гэдгийг мартахгүй байх ёстой. 하나님께서 세우신 이 안디옥 교회는 하나님께서 세우셨기 때문에 이러한 합당한 모습들이 있었던 거예요. Бурхны бий болгосон Антиох чуулган тийм ээ бурхан өөрөө түүнийг бий болгосон учраас ийм зохистой дүр төрх байсан. 네, 우리도 동일한 모습이어야 될 겁니다. Бид бүхэн ч бас ижилхэн дүр төрхтэй байх ёстой. 구별된 모습이어야 되고 Тусгаарлагдсан дүр төрх. 또 서로 사랑하고 돕는 모습이어야 하고 Бие биенээ хайрладаг, бие биендээ тусалдаг шинж чанар. 전도하는 모습이어야 할 겁니다. Бас сайн мэдээг тараадаг дүр төрх. 자, 그런데 안디옥 교회가 이런 주님 앞에 합당한 모습이 어떻게 될 수 있었는지를 또한 성경은 말씀하십니다. За тэгвэл Антиох чуулган яг яаж байгаад бурхны өмнө ийм зөв зохистой дүр төрхөөр амьдрч чадсан бэ гэд шалтгааныг нь бас Библи хэлсэн 크게 байна. 두 가지의 내용이 나와 있는데요. За томор хоёр төрлийн агуулга гардаг. 자, 사도행전 За Үйлс ном 11장 11-р бүлэг. (22절에서) (23절입니다) 11-ийн 22, 23. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Үүний тухай яриа Иерусалим дахь чуулганы сонорт хүрч дидэж Барнабыг Антиох хүртэл явуулахаар илгээв. Тэр хурч ирээд Бурхны нэгүслийг үзэж баярлан шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэн ч үлдэхийг тэдэнд ятгажээ. 이제 안디옥 지역에 구원받은 사람이 생기고 교회가 세워진 것을 예루살렘 교회가 듣고
바나바를 보냅니다. За Антиох гэдэг газар тийм ээ хүмүүс үг сонсоод аврагдаад чуулган бий болсон юм байна гэдгийг сонсоод Иерусалим чуулганаас Барнабыг илгээдэг. 예루살렘에서 이제 안디옥까지는 약 500km 정도가 떨어져 있다고 합니다. За Иерусалимаас Антиох гэдэг газар руу хүрч очио гэвэл 500 км-ийн хол замыг туулах ёстой. 자동차와 비행기가 없던 이 시대에는 결국 가까운 거리가 Яг 아니겠죠. тухайн цаг үед чинь машин тэрэг гэж байгаагүй, нисэх онгоц гэж байгаагүй, ойрхон замыг туулаад очисон юм биш ээ. 바나바가 여러 고생을 하면서 이 안디옥 교회에 도착했을 겁니다. Тийм учраас Барнаб их хүндрэл зовлон бэрхшээлийг туулсан байж энэ Антиохын газар нутагт явж очисон байж таарна. 그리고 바나바는 이 안디옥 교회에 해주고 싶은 말이 얼마나 많았겠습니까? За тэгээд энэ Барнабд тийм ээ Антиох чуулганы ахын дүүс зориулаад хэлж өгөхийг хүссэн үг ямар олон байсан бол 구원에 관해서 다시 한번 강조하고 авралын талаар дахин нэг удаа онцолж хэлж 또 өгөө. 신앙생활에 대해서 이야기를 했을 겁니다. Итгэлийн амьдралын талаар бас хэлж өгсөн баг. 그 많은 말씀 가운데 그런데 한 구절의 말씀만을 이 성경은 기록하고 있습니다. Гэтэл тийм олон үгийг хэлж айлцсан боловч тэр дундаас нэг л үг нь Библиэлд бичигдсэн байгаа. 아마도 구원받은 사람들에게 가장 중요한 한 말씀이기 때문에 그렇지 않을까 Тэр 싶습니다. магадгүй аврагдсан бүхий л хүмүүст хамгийн чухал нь энэ учраас тийм юм болооч гэж бодож байна. 안디옥 교회가 막 구원받고 이제 들었던 첫 번째 말씀이었던 거잖아요. Антиох чуулганы ахын дүүс дөнгөж аврагдуугүй юу нэг их удаагүй байж ах үедээ сонссон үг нь энэ шүү дээ. 안디옥 교회가 생기고 사도들에 의해서 처음 들었던 말씀인 겁니다. Антиох чуулган үүсгэн байгуулагдаад элч нарын улмаас сонсож байгаа анхны үг нь 그게 뭐예요? ямар үг вэ? 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэнчүүлдээрэ. 주님의 몸된 교회 안에 붙어 있으라 말씀하신 겁니다. Эзний бий болсон чуулган дотроо залгаатай байгаарэ гэдэг үг байна. 우리가 요한복음 15장에 이제 기록된 포도나무의 비유를 자주 배웁니다. За бид бүхэн Иохан 15 дугаар бүлэг дээр гарсан байгаа усан үзмийн модны сургаалт зөвлөлийн талаар байнга сурдаг тийм ээ. 예수님께서 포도나무고 Есүс эзэн бол усан үзмийн мод. 각각의 구원받은 우리들을 가지라고 말씀하십니다. Аврагдсан хүн тус бүр бид бүхнийг мөчрүүднэ гэж хэлсэн байгаа. 중요한 말씀이 5절에 있죠. Чухал үг нь 5 дээр гарч байгаа. 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없습니다. Та нар надаас салангад байвал юу ч хийж чадахгүй. 구원받은 사람이 주님을 떠난다면, Аврагдсан хүн эзнээс холдно гэвэл 구원받은 사람이 주님의 몸된 교회를 떠난다면 аврагдсан хүн эзний бий болсон чуулганаас холдно гэвэл 아무것도 할 수 없습니다. юу ч хийж чадахгүй. 아무 열매도 맺을 수 없습니다. Ямар ч үр жимс ургуулж чадахгүй. 주님께서 구원받은 사람에게 원하시는 열매들이 있잖아요. Эзэн аврагдсан хүмүүсээс ургуулаасаа гэж хүсдэг үр жимс байгаа шүү дээ. 전도의 열매, Сайн мэдээний үр 성령의 열매, жимс, ариун сүнсний үр жимс, 의의 열매, 선한 열매들이 있습니다. зөвхтийн үр жимс, сайн үр жимсийг ургуулаасаа гэж хүсдэг. 근데 붙어 있지 않으면, Гэхдээ залгаатай байхгүй бол, 교회 안에 있지 않으면 чуулган дотроо байхгүй бол 아무것도 할 수 없느니라 말씀하시는 거예요. та нар юу ч хийж чадахгүй гэж айлцсан 근데 байна. 특별히 강조하고 있습니다. Гэтэ онцгойлоод ингэж онцолсон. 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэнч байгаарэ. 왜 굳은 마음이라고 말씀하셨을까요? Яагаад шийдэмгий зүрх гэсэн юм бол? 교회를 떠날 수 있는 여러 가지 상황들이 있을 수 있기 때문에 그래요. Чуулганаасаа гараад холдоод явчих тийм ээ боломжтой олон янзын шалтгаан байдаг учраас. 특별히 마귀는 하나님께서 세우신 교회의 능력을 잘 알고 있죠. Онцгойлоод бузар сүнс бурхны бий болгосон чуулганы хүч чадлыг сайн мэднэ. 그 교회를 통해서 복음이 전해지며 Энэ чуулганаар дамжуулаад сайн мэдээ тараагдана. 그 교회를 통해서 믿음이 성장한다는 것을 잘 알고 있습니다. Энэ чуулганаар дамжуулаад хүмүүсийн итгэл өсдгөө гэдгийг бузар сүнс сайн мэднэ. 하나님께서 세우신 교회가 하나님의 능력을 얻게 되는 곳이 교회임을 마귀도 잘 알고 있습니다. Бурхны бий болгосон чуулганаар дамжуулаад аврагдсан ахын дүүс бурхны хүч чадлыг олж авдгаа гэдгийг бузар сүнс сайн мэднэ. 그러니까 구원받기 전에 사람들에게 마귀는 구원받지 못하게 방해를 하고 Тийм учраас аврагдахаас нь өмнө бол аврагдаагүй байгаа хүмүүсийг аврагдаж чадахгүй байхаар бузар сүнс саад хийн. 구원받은 사람들에게 마귀는 이제 어떤 방해를 할까요? Тэгвэл аврагдсан хүмүүсийг тийм ээ яаж саад дотор учруулах бол 교회에 붙어 있지 못하게 방해를 하는 겁니다. чуулгантай залгаатай байхгүй байх тийм зүйлээр саад хийнэ гэсэн. 교회 다니니까 힘든 일 생기지 않았어? За сүм чуулганд яваад байх үе чамд ер нь хүн хэцүү зүйл тохиолдоогүй юу? 가족들이 핍박하지 않아? Гэр бүлийнхэн чинь авчихгүй байна уу? 교회 다녔더니 갑자기 세상에서 안 좋은 일이 생겼네. Сүмд яваад ихэлсэн чинь чиний амьдрал чинь хүн зүйл тохиолдож. 가족들이 너 때문에 생긴 일이라고 비난도 합니다. Гэр бүлийнхэн чинь чамаас боллоо гэж чамайг шүүмжилж байгаа байсан. 네가 교회 다니니까 이런 일이 생긴 거야. Чи сүмд явж ихэлснээс хамаг юм боллоо. 그렇게 갑자기 나를 사랑해줬던 가족이 나를 핍박하기도 합니다. Гэх мэтчлэн намайг тэгж их хайрладаг байсан гэр бүлийнхэн маань намайг авчдаг. 또 교회 안에서의 어려움도 생기죠. За бас чуулган дотор ч ихсэндээ асуудал гарч ирдэг. 교회 안에 구원받은 여러 형제 자매들이 함께 모여 있습니다. Чуулган дотор аврагдсан олон ахын дүүстэйгээ би зэрэгцээ цугладаг. 우리는 한 믿음, 한 소망을 가진 사람들입니다. Бид бүхэн нэг итгэл, нэг найдвартай хүмүүс. 하지만 똑같은 사람들이 아니고 Гэхдээ яг ижилхэн хүмүүс бол биш. 또 완전한 사람들도 아닙니다. Бас төгс төгөлдөр хүмүүс ч биш. 그래서 교회 안에 있다 보면 서로 상처를 알게 모르게 줄 때도 있는 거예요. Тийм
учраас чуулган дотроос байж ах юм бол би өөрийн мэдсэн мэдээгүй ингээд олон янзын шарахыг өгөх авах үе бий. 그런데 어떤 이유로도 그것이 교회를 떠날 이유는 되지 않는다라는 거예요. Гэхдээ ямар ч шалтгаантай байсан бай тэрмэн би чуулганаасаа холдох шалтгаан байж чадахгүй. 교회를 떠나면 아무것도 할 수 없기 때문에. Яагаад вэ? Би чуулганаасаа холдвол юу ч хийж чадахгүй учраас. 아무 열매도 맺을 수 없기 때문에. Би ямар ч үр жимс ургуулж чадахгүй учраас. 불 가운데 얻은 구원처럼 자신이 구원받은 거 하나로 끝나버리기 때문에 Гал дундаас гарч ирсэн аврал шиг би өөрийнхөө л авралдаа сэтгэл ханаж байгаа дуусах учраас. 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라 말씀하셨던 겁니다. Шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэнч байгаараа гэж ятгсан байна. 우리에게도 굳은 마음이 필요해요. Бид бүхэнд ч бас шийдэмгий зүрх 왜 хэрэгтэй. 교회 안에 어려움이 없겠어요? Яагаад чуулган дотор асуудал байхгүй 왜 вэ? 신앙생활하면서 어려움이 없겠어요? Яагаад итгэлийн амьдралаар амьдрангаа хүн зовхгүй гэж. 그럼에도 굳은 마음으로 주께 주님의 몸된 교회 안에 붙어 있어야 합니다. Гэхдээ хүн шийдэмгий зүрх сэтгэлтэй байгаад эзний бие болсон чуулгантайгаа залгаатай байж байх ёстой. 마귀는 어떻게든 교회 안에서 우리를 떨어지게 하려고 유혹할 겁니다. За энэ бузар сүнс яаж хийж байгаад л бид бүхнийг чуулганаас нь холдуулъя, явуулъя гэж уруу татнаа. 육신의 정욕으로, Тийм ээ, махбодийн хүсэл 안목의 тачаалаа, 정욕으로, нүдний хүсэл тачаалаа. 이생의 자랑으로. Тийм ээ, амьдралын бардамналаар дамжуулаа. 그 예수님을 시험했던 그 세 가지를 우리 각자에게도 분명 시험할 거예요. Есүсийг сорьсон энэ гурван төрлийн зүйлээр дамжуулаад бид бүхнийг ч ихсэндээ сорно. 야, 교회 다니면서 왜 이렇게 답답하게 살아? Чи сүмд яваал гэдэг яагаад юм 너 давчтмаар 예전에 амьдрэх юм бэ? 자유로웠잖아. Чи өмнө нь эрх чөлөөтэй байсан 하고 шүү 싶은 дээ. 것도 좀 하면서 살아야지. Одоо хиймээр байгаагаа нэг хийгээд амьдрах. 저 세상 사람들 좀 봐. Тэр ертөнцийн хүмүүсийг хар. 얼마나 멋지게 살고 있어. Ямар гоё дог 너도 амьдрч. 세상에서 한번 성공해 봐야지. Чи ч гэсэндээ энэ ертөнц дээр нэг амжилтанд хүр. 보여지는 것으로, 육체에 원하는 것으로 자꾸 우리를 유혹합니다. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйлсээр, махбодийн зүйлсээр дамжуулаад бид нарыг уруу татаж байгаа. 교회에만 붙어 있지 마. Чуулгантайгаа л битгий залгаатай бай. 그리고 마귀는 조금씩 타협으로 우리를 유혹하죠. За тэгээд түүний дараа бузар сүнс бас бид бүхнийг баг багаар зөвшөлцөе, тохиролцъё гэж уруу татдаг 출애굽 тийм ээ. 당시 애굽의 바로 왕이 그 마귀의 모형이 됩니다. За яг Египтээс гарах гэж байх үеийн фараон хааны дүр төрх үүний сүүдэр нь бол 모세가 하나님의 뜻 가운데 가나안에 가겠다라고 이야기를 하죠. Мосе бурхны хүслийн дагуу Израилийн ард түмнийг аваад Канаан руу явна гэж хэлдэг тийм 바로 ээ. 왕은 처음엔 반대를 하다가 За гэтэл фараон хаан болохоор анхандаа үүнийг эсэргүүцдэг. 나중엔 어떻게 해요? Дараа нь юу боллоо? 조금씩의 타협안을 제시합니다. Баг багаар ингэж тохирох уу гэж санал болгодог. 여기서 하나님께 제사를 드리면 안 되겠니? Гэхдээ эндээ бурхандаа дахил өргөчөж болохгүй мó? 아니면 여기서 조금만 멀리 가서 드리면 안 되겠니? Эсвэл эндээс нэг жаахан ойрхон байгаа газар очиод өргөчөж 꼭 болохгүй мó? 가나안까지 가야 된다면 남자만 가면 안 되니? Заавал Канаан руу явах хэрэгтэй гэвэл ирчүүдээрээ л явж болохгүй мó? 양과 소와 가축은 두고 가면 안 되니? Хонь өхөр адуу малаа үлдээчгээд явж болохгүй мó? 자, 우리에게 마귀의 모습을 교훈해 주고 있는 거예요. Тэр бид бүхэнд ийхүү бузар сүнсний дүр төрхийг харуулж өгч байгаамаа. 한 번만 빠지면 안 되겠니? Нэг л удаа тасалчиж болохгүй мó? 이번 주만 안 가면 안 되겠니? Энэ 7 хоногт л очихгүй байж болдгоо мó? 이번 구역 모임만 빠지면 안 되겠니? Энэ дүүргийн нөхөрлөл тасалчиж болдгоо мó? 마귀는 교회의 능력을 잘 알고 있기 때문에 Бузар сүнсийн чуулган ямар хүчтэй вэ гэдгийг мэднэ. 하나님께서 세우신 교회의 특별함을 잘 알고 있기 때문에 Бурхны бий болгосон чуулганы онцлогийг тэрээр мэднэ. 우리를 어떻게든 교회와 붙어 있지 못하게 하려는 겁니다. Тийм учраас бид бүхнийг яаж хийж байгаад л энэ чуулганаас нь салгах гэж 자, оролдоод. 안디옥 교회가 짧은 시간 안에 어떻게 하나님께서 세우신 교회의 합당한 모습이 되었습니까? Антиох чуулган яаж байгаад ийм богинохон цаг хугацаанд Бурхны бий болгосон энэ чуулганы зөв зохистой дүр төрхийг харуулж чадсан бэ? 바나바의 말을 듣고 그 모든 성도가 굳은 마음으로 주께 붙어 있었기 때문입니다. Барнабын хэлсэн үгийг сонсоод нийтээрээ шийдэмгий зүрхээр эзэнт үнэн зүйлдэж чадсан учраас. 우리의 모습도 마음도 동일해야 됩니다. Тэр бид бүхний дүр төрх, бид бүхний сэтгэл бас адилхан байх 내가 ёстой. 신앙생활 가운데 어떠한 어려움들이 있더라도 Би итгэлийн амьдралаар амьдарч байх үед маань ямар ч хүнд хэцүү зүйл байсан бэ? 대부분은 육신의 어려움은 잘 견뎌냅니다. За дийлэн хүмүүс махбодийн тийм ээ хэцүү зүйлсийг яаж гарч 더 чаддаг. 큰 어려움은 마음의 어려움일 거예요. Илүү том хүндрэл юу вэ гэхээр сэтгэлийн зовлон баггүй. 어떤 마음의 어려움이 있더라도 Гэхдээ ямар ч сэтгэлийн шанал гарч ирсэн бэ? 나는 주께 붙어 있어야겠다. Би эзэндээ л үнэн зүйлднэ гэх ёстой. 주님의 몸된 교회 안에 거해야겠다라는 결심이 필요한 겁니다. Би эзний бий болсон чуулган дотор л үлднэ гэх шийдвэр танд хэрэгтэй. 루카 같은 결심이 필요한 За 거예요. Руттэй ижилхэн шийдвэр хэрэгтэй. 룻기 За Рут ном байна. 룻기 1장 17절 18절입니다. Рут 1-ийн 17 18. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Таны 어머니께서 ухах 죽으시는 газарт 곳에서 би 나도 ухаж 죽어 тэндээ би 거기에 장사될 оршуулгадна. 것이라. Тиймээс 만일 хэрэг 내가 би 죽는 ухахээс 일 бусдаар 외에 танаас 어머니와 салбал 자매는 намайг 여호와께서 эзэн 내게 шийтгэг 벌을 бүр ч илүү 내리시고 үйлдэг гэв.
Тэр түүнийг өөртөө хамт явхаар эрс шийдсэнийг хараад түүнийг дахин ятгасангүй. 나옴이라는 여인이 있습니다. За энэ Наоми гэдэг эмэгтэй байгаа шүү дээ, тийм ээ. 며느리였던 룻에게 하나님을 전해 주었습니다. За бэр байсан Руттэй бурхны талаар хэлж өгсөн байгаа. 지금 룻은 나오미를 따라가려고 하고 있습니다. Тэр одоо энэ Рут болохоор хадам их Наомига дагаад явна гэж байгаа байна. 시어머니 인간 나오미를 따라가려고 하는 것이 아닙니다. Зүгээр нэг хадам ээж болох тэр хүн болсон Наомиг дагах гээд байгаа юм биш. 하나님을 전해 주었던 Бурхныг тараасан. 하나님에 대한 믿음을 갖게 해 주었던 지금 나오미를 따라가는 겁니다. Бурхан руу хандах итгэлтэй болгосон тэр Наомиг дагаад явах гэж 그리고 байна. 그 나오미와 함께 하시는 하나님을 따라가고 있는 거예요. За бас тэрхүү Наомитай хамт байгаа Бурхныг дагаад явах 자, гэж байна. 나오미가 교회의 모형이 되는 것이라 생각됩니다. За энэ Наоми гэдэг маань чуулганы дүр төрх сүүдэр болж байна гэж хэлж байна. 이 룻의 마음이 바로 우리의 마음이 되어야 하는 Харин 것입니다. энэхүү Рутийн зүр сэтгэл бидний зүр сэтгэл болох ёстой. 룻이 이야기하잖아요. Рут ингэж хэлж 내가 байна шүү дээ. 죽는 일 외에는 어머니를 떠나는 일은 없을 겁니다. Үхээс бусдаар танаас би салах боломжгүй. 우리가 같은 마음이어야 되지 Тэр 않을까 싶습니다. Тэгэхээр бид бүхэн ижилхэн зүр сэтгэлтэй байх ёстой биш болов уу гэж бодож байна. 죽는 일 외에는 교회를 떠나지 않겠습니다. Үхээс бусдаар би энэ чуулганаас холдохгүй. 이 하나님께서 세우신 교회를 떠나지 Энэ 않겠습니다. бурхны бий болгосон чуулганаа би хайж явахгүй. 예수님을 통해 구원의 은혜를 깨달은 이 교회를 나는 결코 떠나지 않겠습니다. Есүсээр дамжуулаад энэ авралын нэгүслийг олж авчхаад би энэ чуулганаас холдохгүй. 사실 이 굳은 결심이 구원받은 우리 모두에게 필요한 마음이라고 할 수 있을 Тийм 겁니다. учраас энэ шийдэмгий зүрх энд сууж байгаа аврагдсан бид бүхэнд бүгдээрэнд нь байх ёстой шийд. 그래서 안디옥 교회가 하나님 앞에 합당한 모습이 되었던 겁니다. Тийм учраас Антиох чуулган бурхны өмнө зохистой амьдарч чадсан байна тийм ээ. 여기에 있는 모든 분들이 이 안디옥 교회와 같은 마음이라면 Тийм учраас энэ сууж байгаа бүх хүмүүс маань Антиох чуулганы зүр сэтгэлтэй ижилхэн байвал 정말 굳은 마음으로 주께 붙어 있는다면 шийдэмгий зүрхээр эзэндээ үнэн чүлдэж чаднаа гэвэл 주님께서 우리 교회를 통해서 더욱 큰 역사를 이루실 겁니다. эзэн манай чуулганаар дамжуулаад илүү агуугаар ажилланаа. 그리고 이제 안디옥 교회의 한 가지의 더 모습을 살펴보면요. За түүний дараа Антиох чуулганд байсан өөр нэг дүр төрхийг харцгаая. 바로 말씀 중심의 За 모습이었습니다. үгэн дээр төвлөдөг байсан байна. 11장 Үес 11-ийн 25절 26절입니다. 25, 26. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Тэгээд Саулыг олохоор тэрээр Тарс руу явжээ. Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохс дагуулan ирэв. Ийхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх удаага Христийнхэн гэж нэрлэх болов. 예. 바나바가 이제 사도 바울을 또 다수에서 데리고 왔습니다. За Барнаб тийм ээ Паулыг Тарсаас дагуулад ирсэн байна. 그리고 이 두 사람을 중심으로 안디옥 교회에서 말씀을 가르치는 일이 있었습니다. За тэгээд энэ хоёр хүн маань гол төвн болоод Антиох чуулганд үгийг зааж дамжуулах ажил явагдсан. 분명히 교회 안에 1년간 여러 가지의 모습이 있었을 텐데 말씀을 가르쳤다라는 말씀이 주목되어 있잖아요. Гэтэл гарцаагүй нэг жилийн хугацаа юм чин энэ газар маш олон үйл явдал болсон байж таарна. Гэтэл тэр дунд үгээр сургаглаа гэдэг агуулга нь л гарсан байгаа. 그리고 그로 인한 결과가 마침내 그리스도인이라 일컬음을 얻게 되었습니다. За тэгээд түүнийх нь үр дүн нь юу вэ гэсэн чинь анх удаага Христийнхэн гэж нэрлэгдэх болвоо гэж дуусна. 구별된 모습이었고 Тийм ээ тусгаарлагдсан дүр 믿음을 төрхөөр амьдардаг 당당하게 байсан. 고백하는 모습이 되었던 겁니다. Өөрсдийнхөө итгэлийг эр зоригтойгоор илчилдэг байсан байна. 근데 어떤 상황이었습니까? За тэгээ ямар нөхцөл байдалтай байсан бэ? 큰 무리를 가르쳤고 Тийм ээ олон хүмүүс тэд чуулганд цуглаж 두 사도를 통해서 말씀을 계속 함께 배웠던 모습이었던 겁니다. За энэ хоёр хүнээр дамжуулаад их олон хүн үгээр дамжуулаад сургагдсан тийм дүр төрхтэй байсан байна. 우리도 말씀 중심의 또 신앙생활이 되어야 합니다. За тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэндээ үгэн дээр төвлсөн итгэлийн амьдралаар амьдрах ёстой. 정말 말씀을 가까이 하셔야 합니다. Үнэхээр яг үгтэйгээ ойр байх ёстой. 말씀 없는 구원이란 건 말이 되지 않죠. Үг байхгүй аврал байж боломгүй зүйл тийм ээ. 믿음은 들음에서 나며 Итгэл нь сонсохоос. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암습니다. Сонсох нь Христийн үгээр ирдэгэ гэсэн. 결국 하나님의 말씀이 선포될 때 구원의 기적이 나타나잖아요. Тийм учраас Бурхны үг тарааж дамжуулагдах үед л Бурхны хүч чадал ил гарч ирнэ. 신앙생활의 기적도 마찬가지입니다. Итгэлийн амьдралын гайхамшигч бас адилхан. 무엇을 통해서 나타납니까? Юугаар дамжуулаад ил гарч ирэх үү? 말씀을 통해서 나타나는 거예요. Үгээр дамжуулаад. 그래서 말씀 없는 구원은 가짜일 겁니다. Тийм учраас үггүй аврал бол худлаа. 마찬가지예요. Яг үүнтэй ижилхэн байна. 말씀 없는 신앙생활은
가짜라고도 이야기할 수 있습니다. Үг байхгүй итгэлийн амьдрал ч гэсэндээ хуурамч гэж хэлж болно. 말씀 없이도 봉사 열심히 할 수 있습니다. Үг байхгүй ч гэсэндээ хичээнгүйлэн үйлчилж болно. 말씀 없이도 교제 생활 잘 할 수도 있습니다. Үг байхгүй ч гэсэндээ сайн нөхөрлөөд яваад байж болно. 말씀 없이도 전도도 열심히 하는 분들도 봤습니다. Үг байхгүй ч хичээнгүйлэн сайн мэдээ тараагаад явж байгаа хүмүүсийг би харсан. 하지만 그것은 결국은 제한적이 될 겁니다. Гэхдээ тэр нь эцэстээ хязгаарлагдмал зүйл байдаг. 말씀을 통해서 우리에게 힘을 주시고 Үгээр дамжуулаад бидэнд хүчийг өгч 말씀을 байна. 통해서 지혜와 능력을 주시는데 Үгээр дамжуулаад мэрэгэн ухаан хүч чадлыг өгч байна. 말씀이 없이 다른 것에 열심이라면요. Гэтэл үг байхгүй өөр зүйлүүдээр хичээнгүй хийж гинэ гэвэл 그것은 반드시 지치게 되는 신앙생활, 주저앉게 되는 신앙생활이 될 수밖에 없는 것입니다. тэр маань гарцаагүй цуцсан итгэлийн амьдрал, хойс суусан итгэлийн амьдрал болохоос өөр аргагүй. 그래서 마르다 여인과 마리아 여인을 통해서도 그것을 분명히 말씀해 주셨잖아요. Тийм учраас Марта гэх эмэгтэй, Мария гэх эмэгтэйгээр дамжуулаад бидэнд үүнийг сургамжилж байгаа шүү дээ. 예수님과 제자들이 마르다와 마리아의 집에 오셨습니다. Есүс эзэн шавнараа дагуулад Марта, Мариагийн гэрт зочилдог. 마르다는 바빴습니다. Марта бол их завгүй байсан. 예수님과 제자들에게 어떻게 음식을 잘 대접할까? Есүс болоо түүний шавнарт тийм ээ одоо яаж гоё тэднийг дайж 어떻게 좋은 цайлах вэ? 것으로 섬길까를 먼저 걱정했습니다. Яаж сайн сайхан зүйлсээр үйлчлэх үү? 그래서 주방의 일에 바빴습니다. Энэ зүйл санаа зовсон учраас галтгоондоо их завгүй байсан. 뭐 그 모습도 나쁜 모습이 아닙니다. За энэ дүр төрхийг бас буруу муухай гэж хэлэх аргагүй. 섬기려고 하는 좋은 모습이고 Үйлчлэе гэж байгаа сайхан дүр төрх бай. 대접하려고 하는 아름다운 모습일 겁니다. Дайл сайлыг гэж байгаа үзэгсэнтэй дүр төрх байна. 그런데 일부러 그 마르다와 대비되는 마리아 여인을 주목해서 보여주시죠. За гэтэл бүр зориуд Мартагийн хэмэгтэй харьцуулагдаж гарч байгаа Мариагийн талаар хэлдэг. 아무 일도 하지 않고 있습니다. Тэрээр юу ч хийгээгүй байжсэн. 무엇을 하고 있었습니까? Харин оронд нь яаж ийла? 주의 발 아래 주의 말씀을 듣고 있었습니다. Тэрээр эзний хөлтөн суугаад үгийг сонсож байлаа. 근데 그 마리아가 나중에 행한 일이 무엇입니까? За тэгсээр байгаад Мариагийн эцэст нь хийсэн зүйл юу байсан бэ? 매우 값진 항유 욕합을요 예수님의 십자가에 죽으심 전에 드리게 됩니다. Маш үнэтэй цэвэр наардын анхлын үнэр тосыг Есүсийн оршуулганд нь бэлдээд түүн дээр цутгасан. 예수님이 그 일을 이렇게 말씀하셨죠. Есүс эзэн тэр зүйлийг ингэж 이 илэрхийлсэн. 여자의 행한 일이 복음이 전파되는 곳마다 기념되리라. Энэ нэмэгтэй хийсэн үйлдэлсэн ажил дэлхийн хаан сайн мэдээ тунхаглагдсан бай дурсагдж яригдах болно. 그 마리아가 행한 일을요 기뻐하시고 높여 주셨습니다. Тэр Мариагийн хийсэн ажилд баярлсан, түүнийг өндөр дүргэмжилсэн. 근데 마리아의 그 값진 헌신, Гэтэ Мариагийн тэр үн цэнтэй 그 золиос, 마리아의 마음과 힘을 다한 헌신, тэр Мариагийн бүх зүрх сэтгэл бүх хүчээ дайчилсан тэр 그 золиос, 주님의 뜻에 맞는 헌신이 어디서 나왔습니까? тэр эзний хүслийн дагуух золиос бол хаанаас бий болсон бэ? 주의 발 아래 말씀을 듣는 모습에서 나왔던 거예요. Эзний хөлтөн суугаад үгийг сонссноос улбаатай. 항상 말씀 시간에 자기 자리를 잘 지키시리라 생각됩니다. Тийм учраас үгийн цагаар та бүхэн байр сууриа сайн сахидаг баха гэж бодож байна. 아무리 바쁘셔도요. Хичнээн завгүй 아무리 байсан. 급한 교제의 일이 있으시더라도 Хичнээн яаралтай нөхөрлөх зүйл байсан ч 교회 생활 가운데 신앙생활 가운데 말씀을 먼저로 해야 합니다. чуулганы амьдрал дундаа, итгэлийн амьдрал дундаа үгийг үргэлж нэн тэргүүнд нь тавьж 그리고 байгаарай. 데살로니가 교회 성도들의 모습처럼 За тэгээ Тесалоник чуулганы итгэгчдийн дүр төрх шиг 말씀을 대할 때 사람의 말로 듣지 않고 энэ үгэнд хандахдаа хүний үгээр сонсох биш. 하나님의 말씀으로 받는다면 Бурхны үг гэж хүлээж авбал 분명히 그 성도는 그 교회는 하나님의 합한 모습이 될 겁니다. гарцаагүй тэр итгэгч тэр чуулган Бурхны өмнө зохистой байж чаднаа. 정리하겠습니다. За зэгцэлцгээе. 디모데 전서 1-р Тимот ном байна. 3장입니다. 1-р Тимот 3. 디모데 전서 3장 15절입니다. 3-ын 15 байна. 같이 읽겠습니다. 15-ыг уншицгаая. 만일 Хэрэг би 내가 саатвал 지체하면 үнний 너로 баган ба 하나님의 집에서 суурь 어떻게 болсон амьд 행해야 할 бурхны 것을 чуулган 알게 болох 하려니 бурхны 이 гэр 집은 бүл дотор 살아계신 хэрхэн 하나님의 биеэ авч 교회요 явах учиртайг 주의 чи 집인가? мэдэх ёстой. 자, 우리가 함께 모여 있는 곳은 하나님의 집, 하나님의 교회입니다. Бид бүхний хамтдаа цугласан байгаа энэ газар бол бурхны өргөө, бурхны чуулган байгаа. 주님의 이름으로 두세 사람이 모인 그곳에 나도 그들 중에 있는다라고 말씀해 주셨습니다. Эзний нэрээр 2 буюу 3 хүн, за түүнээс дээш хүн миний нэрээр цугласан байвал би тэдний дунд хамт байх болно гэсэн. 우리의 모임은 단순한 사람의 모임이 아니라 하나님이 함께 하시는 모임이고 하나님이 주관해 가시는 모임입니다. Тэгэхээр бид бүхний цугласан байгаа энэ цуглаан маань зүгээр нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн цугласан байгаа хүний цуглаан бос харин бурхны хамт байгаа бурхантай нөхөрлөх нөхөрлийн цуглаан. 그곳에 진리가 있고 Энэ газар үнэн байна. 그곳에서 진리는
전해집니다. Энэ газар л үнэн тараагдав. 우리가 구원의 믿음을 갖고 신앙생활을 하고 있습니다. Тэр бид бүхэн авралын итгэлийг олж авсан одоо итгэлээр амьдрч явна. 구원의 소중함만큼 교회의 소중함을 우리가 분명 깨달아야 합니다. Энэ авралын үн цэнийг бид бүхэн мэддэг шигэ чуулганы үн цэнийг бас ухаарах ёстой. 오늘 안디옥 교회를 통해서 교훈을 받았던 것처럼 Өнөөдөр Антиох чуулганаар дамжуулаад бүгдээрээ сургамжлагдсан шиг 하나님께서 세우신 이 교회의 특별함을 우리가 기억하고 Бурхны өгсөн энэ чуулган маань ямар онцгой вэ гэдгийг санаад 또 하나님의 세우심에 합당한 모습으로 변화되는 신앙생활이 되어야 할 겁니다. Бурхны бий болгосон чуулган доторх зөв зохистой дүр төрхөөр амьдрах хэрэгтэй. 그리고 합당한 모습이 되기 위해서 가르쳐 주신 비결이 두 가지 За 있었잖아요. бас зөв зохистой дүр төрхтэй болохын тулд хоёр төрлийн нууц байсан шүү дээ, тийм ээ? 그것을 신앙생활 가운데 잘 이루고 살아간다면요. Тэр үүнийг бид бүхэн итгэлийн амьдрал дундаа сайн биелүүлээд хэрэгжүүлээд амьдрал. 주님께서 우리 교회를 통해서 더욱 큰 복음의 역사를 이루어 주실 겁니다. Эзэн манай чуулганаар дамжуулаад илүү агуу сайн мэдээний ажлыг явуулнаа. 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэнчүүлдээрээ. 그리고 말씀을 가르쳤고 Тэгээд үгийг заасан. 우리 교회의 모습이 그러한 모습이 되기를 바랍니다. Манай чуулганы дүр төрхч бас тийм байгаасай гэж хүсье. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд талархаж байна. 안디옥 교회를 통해 또 우리의 교회의 방향을 또 교훈해 주심을 감사합니다. Эзэн та Антиох чуулганаар дамжуулаад манай чуулганы зөв чиглэлийг зааж өгсөнтэй талархаж байна. 주님의 은혜와 능력으로 세워진 우리 교회가 또 주님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시고 Эзэн таны хүч чадлаар бий болсон чуулган маань эзэн таны хүслийн дагуу амьдрч чадхад та туслаарай. 주님 앞에 합당한 모습의 교회가 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Эзэн таны өмнө илүү зөв зохистой дүр төрхөөр амьдрч чадхад та 또 туслаарай. 이어지는 모든 교제의 시간도 주님께서 함께해 주시옵소서. Үүний дараа үргэлжлэх бүхий л нөхөрлөлийн цагуудтай эзэн та хамт байж өгнө. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.